네, 링크를 알려주시더라고요. 예? 방금 웅산 사모님께서 링크를 알려주셨어요. 그 네네네. 지금 들어오려고 하는 사람도 있는 것 같아요. 예, 예. 네. 참, 제가, 문구자료갈, 싫어서 어, 예, 링크 아까 문구자료갈, 이게 뭐였죠? 네네. 자, 강의하기 전에, 음, 이번에 6월 달에 졸업하는 사람들, 졸업하는 네. 사람들은, 어, 여기 지금 논문 문제를 갖다가 잘 해결을 해야 됩니다. За хэдүүлээ лекц эхлэхээс өмнө энэ 6 сард нь төгсөх хүмүүсийн талаар ярилцчихъя. Энэ юу диплом бичих хэрэгтэй байгаа даа тийм ээ. 그래서 이따가 6시에 여기 줌을 한번 열 거예요. Хаад 6 цагт хэлээ зүүмээр. 그, 이따가 이제 잉크바이러하고 그 오강대식 사모님은 일로 직접 오셔서 어, 이따가 이제 미팅하기로 했지요. 오후에. 네네, 목사님, 저 오후 6시까지 수업 있는데, 예, 예. 그러니까요. 그 이후에. 6시 끝나고 바로 직접 갈 거고요. 그러니까 그걸 지금 이야기를 하지 않으면 네. 방법이 없어요. 그렇게 해서 음, 그것을 하질 않으면 아주 곤란해요. 내가. 그러니까 네. 그런 그럼, 부분도 있고 그다음에 이제 졸업하기 전에는 우리가 졸업 비용이라든지 그다음에 등록 비용 지금 등록금 음, 같은 것을 다 정리를 해야 됩니다. 네. Мгм. Одоо эдгээр төгсөх үед өнөөдөр би өвдөс хойш хичээл тарчаад бас багшаар очиж уулзъя. Тэгээ тэр үед нэтлээ бас нэлээд ярилцах хаа гүнзгий. Тэгээд нөгөө төгсөлтөн дээр дипломын асуудал байхаас гадна нэг одоо төгсөж байгаа хүмүүс чинь тусгай нэг хураамж дээр төлдөг шүү дээ тий. Тэгээ бас одоо төгсөж байгаа хүмүүсэд хараахан төлөгдөг байгаа төлбөр байна уу гэх мэтчлэн иймэрхүү асуудал бас эдлээ ярилцсан. 우선 그럼 그럼 줌을 6시에 켜놓으시면 그럼 차라리 괜찮을까요? 줌으로 좀 할까요? 줌으로? 줌을요? 네. 6시에? 그러니까 줌으로 하는 게 좋겠네. 그럼 줌으로. 근데 직접 이렇게 이야기를 하는 게 좋아요. 사실은. 일단은 그러면은 저 6시쯤 네, 끝나고 벌써 줌으로 하다가 네, 네, 저로 가든지 그래도 될 것 같아요. 네, 네, 네. 그렇게 하죠. 그러면. 예. 네. 방금 어, 박수롱님 들어오셨습니다. 예. 그러면서 다중수롱, 네. 강바트, 네, 감바트님 들어오셨고. 어, 여기 이렇게 좀 하고요. 우리가 지난번에 베드로전서 우리가 말씀을 음, 음, 이번에 강의하는데요. 자, 음흠. 베드로전서가 어떤 책인지 우리가 한번 지난번 이야기를 했습니다. За хэдүүлээ одоо 1-р Петрос эхэлж байгаа тий. Тэгээ 1-р Петр номны талаар энэ яг ямар ном бэ гэдгийг өнгөрсөн удаа бас ярилцсан байгаа. 베드로서는 사도 베드로가 소아시아의 교회에 보내는 편지입니다. Мгм. За энэ болохоор Илч Паул биш Илч Петр Бага Азийн чуулгануудад илгээсэн ийм мессеж байгаа. AD 63년에서 64년경에 보낸 편지예요. Мгм. Манай эртний өмнөх биш манай эртний 63-аас 64 оны хавцаа илгээсэн гэж үзэж байгаа. 특별히 이 베드로서에는 이 고난이라는 단어가 16번이나 나온다고 그랬습니다. За тэг ялангуяа энэ Петр номыг харах юм бол ийм одоо зовлон авчлах гэдэг үг нийт 16 удаа гарч байгаа. 또 베드로서 제일 마지막에 보면 바벨론에 있는 성도들에게 편지한다라고 하는 것을 보니까 мгм. 이 여기 мгм. 자 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 하는 것을 보니까 이 말씀 속에서 생각해 볼 수 있는 것은 мгм. 지금 핍박하고 있는 그 세력이 누구인가를 어, мгм. 이렇게 간접적으로 표현했다고 볼 수 있어요.
Мгм. За тэг ялангуяа энэ зовлон гэдэг үгийг ингэж олон хэлээд бас нөгөө энэ бичвэрийнхээ төгсгөлд нь болохоор за Вавилонд байгаа ах дүүстэй гэж ингэж бичсэн Вавилонд байгаа хүмүүс гэж бичсэнийг харах юм бол эднэрт маань өөгдөж байгаа буюу тухайн итгэгч нарт маань өөгдөжсэн тэр одоо зовлон хавчлаг гэдэг зүйл хаанаас ирж ийнэ вэ гэдгийг бид нэр тодорхой харж болно. 자, 핍박하고 있는 그 세력은 여긴 바벨론이라는 표현을 했지만 그 바벨론은 로마를 가리킨다고 그랬습니다. Мгм. За энэ чинь энэ тэднийг авчиж байгаа хүчийг юу гэсэн гэхээр Вавилон гэж хэлсэн байгаа. Гэтэ Вавилон гэдэг үг энэ үгний цаана болохоор Ром гэсэн агуулга явж байгаа. 자, 숨겨진 표현이죠. 어떻게 보면. Өөрөөр хэлэх юм бол Ром гэдэг үгээр одоо зүйрлэж хэлсэн гэсэн утга байна. 자, 그 당시에 많은 그리스도인들을 네로 황제가 핍박을 했는데 그 핍박 가운데서 교회의 어떤 비밀을 지키기 위해서 은유적인 표현을 많이 썼습니다. Мгм. За тэгээ тухайн үед харах юм бол Нero хаан одоо маш олон итгэгч нарыг хавчиж ингэж одоо устгаж ирсэн те тэр утгаараа итгэгч нарыг тодорхой хэмжээгээр хамгаалахын тулд те үгийг ингэж нэг зүйрлэл байдлаар буюу Ром гэдгийг нууж ингэ хэлсэн баха гэж үздэг. 그래서 바벨론에 있는 교회에서 이렇게 편지한다라고 이렇게 은유적인 표현을 썼던 겁니다. Мгм. Тэгээ уучлаарай. Энэ болохоор Петр өөрөө Бабилоноос би ингэ таанарлаг бичиж байна гэж ингэ бичсэн. Тэгээ очсон энэ захиа очиж байгаа хүмүүс болохоор чинь бага азайхан байгаа тийм. 그래서 이 예, 어떻게 보면 베드로서는 이 고난 중에 있는 성도들을 격려하고 그들로 하여금 다시금 그 고난 중에도 믿음으로 잘 감당하라고 하는 메시지가 거기 담겨 있어요. Мгм. За энэ дээр ялангуяа Петр номыг харах юм бол яг ингээд зовлонтой байгаа хавчлаг тунд ингээд байж байгаа итгэгч нарыг аль болохоор зоригжуулах за мөн тэднээс маань итгэлээрээ бат зогсохыг ингээд ятгсан ийм мессежүүд байгаа. 그런데 이 베드로서에서 말하는 특별히 고난이라고 하는 메시지는 우리가 생각할 때 이 고난은 절망이나 고통, 뭐 슬픔, 낙심 우리가 그렇게 표현하지만 그러나 우리 그리스도인들에게서 고난이라고 하는 것은 새로운 어떻게 보면 연단의 과정을 통해서 얻는 더 나은 하나님의 축복을 예고한다고 볼 수 있어요. Мгм. Тийм. За энэ дээр харах юм бол эхлээ ингэдэг хэдүүлээ зовлон ба хавчлаг гэд ингээд яриад эхлэхээр чинь хамгийн түрүүнд биднэрт бодогдож байгаа зүйлүүд юу юм гэхлээр гингүүд чинь одоо нөгөө нэг одоо гуниг тий уй гашуу одоо уйдгар гуниг урам хугаралт эсвэл одоо юу гэдгийг одоо нөгөө нэг хүчгүй бодлох ч гэдэг юм уу тий ийм зүйлсүүдийг бид нэр хамгийн түрүүнд толгойдоо боддог. За гэтэл харин Петр номон дээр харж байгаа энэ агуулга болонгууд чинь за энэ зовлон гэдэг зүйл чинь болохоор чинь эсрэгээрээ биднийг илүү сайн газар аваачихын төлөө төр зүрийн шалгуур гэдэг ийм мессежийг ингээ өгч. 그래서 고난을 통해서 더 큰 하나님의 역사를 경험하고 또 자기가 만들어지고 더욱더 소망이 견고하게 될 수 있다. 그런 메시지가 베드로서의 주된 메시지입니다. Мгм. За тэгэнгუутаа ялангуяа би энэ зовлон хавчлаг гэдэг зүйлээр дамжуулаад эзэн илүү ингээд одоо тодорхой илүү ойрхон ажиллах талаар ингээд хэлж өгч байгаас гадна тэр дунд харин зовлон дунд хувь хүмүүс өөрсдөө өөрийгөө босгон байгуулах дээр анхаарснараа эзнээс өгөгдөх илүү том илүү дээр шагналыг хүлээж авах болно гэсэн ийм мессежийг ингээд өгч байгаа. 여러분들 중에 고난이 있다고 하면 베드로 전후서를 꼭 읽어보시기 바랍니다. Тэгээ магадгүй та нарт маань ийм зовлон хавчлагт ямар нэгэн зүйл байгаа гэвэл илүү Петр номыг уншиж одоо тэр дундаас илүү хүчийг аваарай гэж хүсэж байна. 물론 우리 학생들은 베드로 전후서를 5번 정도 읽어야 됩니다. 지금. Мгм. Одоо яг бид нэр Петр номыг сурч байгаа энэ үедээ болохоор 1 2 дугаар Петр номыг болж игэл 5-аас илүү ингээ унших хэрэгтэй байгаа. 그래서 이 베드로서를 다른 말로는 소망의 서신이다. 그렇게 표현을 합니다. За тийм учраас энэ нэг зовлон донд итгэждэд хэрхэн талаар хэлж өгсөн ийм агуулга гэдэг утгаараа Петр номыг нэг нөгөө талаар үгдэглээрээ одоо хүсэл найдварыг өгөгч ном гэж ингэж нэрлэдэг. 자, 로마 황제 네로의 탄압과 핍박 속에서도 하나님께서 그 고난의 시간을 믿음으로 잘 통과하도록 그들에게 고난의 시간을 주었지만 오히려 그것이
너에게 더 유익하다라고 이렇게 표현하는 겁니다. Мгм. За мэдээж хэрэг одоо яг боддоор харах юм бол Неро хааны тэр хавчлагууд ингээ харахад бол одоо хэцүү хүнтэй нүд талтармаар ийм байгаа. Гэхдээ энэ дунд юу гэсэн лээрэ Билж Паул энэ хавчлага болон энэ зовлонгийн энэ цаг нь эсрэгээр таанарт илүү өгөөжтэй байж болно гэж ингэж хэлж гисэн. 그래서 우리가 지난번에 우리가 1장 2절 말씀에 거기 보면 이렇게 말씀하죠. 우리를 거듭나게 하사 산 소망 있게 하시며 이렇게 말씀을 하죠. За энэ дээр харах юм бол тэгээ бид нэр өнгөрсөн удаад нэгдүгээр бүлгийн 2 дугаар ишлэгийг хэлээ харах юм бол энэ дээр юу гэж байгаа гэхээр а за бид нэгдүгээр Петр 1:2 дээр болохоор та нар урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар эзэн Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ гэж хэлсэн. За тэгээ бас нэгүүлсэл ба амар тайвны нь улам баруун байгээ гэж хэлсэн. 자, 거듭났다고 하는 것은 우리가 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았다. 또 중생했다. 그런 뜻입니다. За ялангуяа энэ чи дахин төрөх гэж харж байгаа агуулга болохоор чинь эзэн Иесусээр дамжуулаад эзэн Иесусээр бид нэр авралыг авсан нэг хэлж өгч байгаа. 중생이라는 말은 죽었던 영혼이 다시 살아났다는 뜻이에요. Аа. За тэн дээр болохоор мөхөх гэж гарч байгаа нь болохоор чинь өгсөн сүнс дахин амьдсан гэсэн утгаас байна. 자, 예수 그리스도의 구속의 은혜로 십자가 부활의 그 구속의 공로로 우리가 거듭나게 된 겁니다. За тэгээ бид нэр эзэн Иесусийн Христийн цусны гавьяагаар ингээд дахин төрөх энэ боломжийг авсан байгаа. 또 거듭난 사람은 산 소망이 있다고 그랬어요. За дараад нь яасан гэхээр бас 3 дээр харах юм бол тэгсэн дахин амьдсан хүмүүст амьд найдвар байгаа гэж хэлсэн. 산 소망이라고 하는 것은 살아있는 소망을 얘기하는 겁니다. Аа. Энэ амьд найдвар гэдэг чинь одоо ингээд одоо амьд бүр ингээд бодит найдвар гэсэн үг нь. 소망이 살아있다고 하는 표현은 과연 무엇을 얘기하는 걸까요? За энэ дээр тэгвэл найдвар нь амьд байж байна, бодит байж байна гэдэг нь юу гэсэн утга болоо? 자, 우리에게 미래를 향한 약속이 준비되어 있기 때문에 살아있는 소망이라고 합니다. Аа. За энэ юу гэсэн утгатай гэхээр биднэрт ирээдүйд ингээд амлсан амлалт байгаа шүү дээ, тийм ээ? Бурхны амласан амлалт байгаа. Тэр амлалт нь үнэн учраас энийг амьд найдвар гэж хэлж. 단순하게 구원받은 것으로 끝나는 것이 아니라 미래에 하나님 앞에 가서 상 받을 소망, 또 하나님 앞에 면류관을 받을 소망, 그런 소망이 있기 때문에 산 소망이라고 합니다. Аа. За бид нэр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаад одоо тийм нэгүсэл дотор амьдраа зогсохгүй аврал аваад дуусах биш харин ирээдүйд бид нарт өгөгдсөн тэр одоо шагнал болон тэтмийг авах нь тодорхой учраас энийг биднэрт амьд найдвар гэж хэлж байна. 그런가 하면 산 소망이라고 하는 것은 우리가 이 땅에서의 삶을 어떤 목적으로 어떤 삶으로 살아야 될 것인가에 대한 메시지를 던져주고 있어요. Энэ дээр харин энэ чинь амьд найдварч хэлж өгснөөрөө нэг талаар биднэрт ирээдүйд байгаа зүйл чинь үнэн гэдгийг хэлж өгөхөөс гадна нөгөө талаар болохоор тэгвэл бид нэр энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдрах вэ гэдэг бас ингэ зааж өгч байгаа юм үг байгаа. Амьд найдвар. 한번 생각해 봅시다. 우리가 살아있는 소망을 가지고 있다고 하면 지금 현재 우리가 어떻게 살아갈 것 같아요? За жишээлх юм бол одоо бид нэр ингээд бид нэр одоо амьд найдварыг тээсэн хүмүүс аа гэд би өөрийнхөө амьд найдвар тээсэн гэдэг хүлээн зөвшөөрөд амьдрнаа гэж бодох юм бол яаж амьдрна гэсэн үг вэ? 자, 희망을 가질 거 아닙니까? Нэгдүгээрт ингээд хүсэл найдвартай байна тий. 또 어떤 어려운 상황에서도 그래도 담대할 것이 아니에요? Бас нөгөө талаар болохоор чинь ямар нэг хэцүү байдалд орсон ч гэсэндээ бид нэр ингээд одоо сэтгэлийн хаттай байж чадна тий. надад тэглэж найдвар байгаа даа гэд. 그런가 하면 이 산소망이라고 하는 메시지 속에는 하나님의 도우심과 하나님의 긍휼의 역사가 있다는 것을 가르쳐주고 있어요. Тэгээ тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ амьд найдвар гэдэг үгэн дотор харах юм бол эзэн бурхны тусламж тий бас түүний нэгүүлслийн бэлхал ингээд бас байгаа агуулгдсан гэдгийг харж байна. 하나님은 우리를 체휼하시는 분이에요. 우리의 연약한 것, 부족한 것을 다 아시고 그것을 도와주시는 분이십니다.
А бидний бодсон бол бидний хүн болгоныг ямар вэ гэдэг бүгдийг мэдж байгаа. Хэр сулд ороо вэ? Тэ яадаг үлээ гэдэг бүгдийг мэдж байгаа учраас эзэн бурхан үргэлж биднийг нэгүүлсэж бас тусалж яадаг. Амен. 그렇기 때문에 산소망이 있는 사람은 낙심하지 않아요. Тийм учраас амьд найдвартай байгаа хүмүүс болохоор одоо ингэ цөхөртгөн амьдралд. 그래서 이 산소망이라고 하는 이런 표현은 어떻게 보면 베드로서에서 아주 중요한 메시지라고 할 수 있어요. 그래서. За тэгэхээр тийм учраас энэ нэг ялангуяа Питер намдэр харах юм бол амьд найдвар гэдэг энэ үг бол маш чухал одоо үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм үг байгаа. 저와 여러분들이 산소망을 가지고 있는 하나님의 사람이에요. За та болон бид нартэй бүгдээрээ амьд найдвар гэдэг зүйлийг сэтгэлдээ тээсэн ийм хүмүүс байгаа. 그래서 우리가 가는 곳마다 자, 그곳에는 소망이 싹을 터야 돼요. Яа тийм учраас бид нар энийг аль хэдийн гэдэг тэгээд явж байгаа хүмүүс учраас бидний буюу таны явж байгаа газар болгонд чинь энэ амьд найдварыг ингээд бид нар түгээж явах нь их чухал байна. 자, 우리는 살아있는 소망을 가지고 있는 사람이기 때문에 그런. Бид нар яагаад тэлээрээ бусад газар мэдэхгүйсэн бидний хувьд бол амьд тэр найдварыг түгээж байгаа тээж байгаа хүмүүс учраас. 제가 많은 선교사들을 알고 있는데요. Мгм. За тэгээд жишээ нь харах юм бол пастор ингээд маш олон одоо эсний зарцсан нарыг мэддэг. 자, 그 선교사들이 뭐 아프리카라든지 뭐 동남아시아, 뭐 특별히 지금 몽골에도 와 있지만 여러 곳에 선교사들이 가는 곳마다 그 사람 하나로 말미암아서 그 지역에 변화가 나타나는 것을 봤어요. Мгм. За харах юм бол тэр ямар эзний зарцсан нарыг мэддэг болохоор амьд найдварыг тээсэн хүмүүс ингээд мэддэг. Тэд нар ингээд дэлхийн янз бүрийн улсуудад байж байгаа. За одоо Африкт ч байж гэн, тий? Зүүн өмнөд Азиудаар байж гэн, Монголд бас байгаа. Тэгэхээр гингүүд тэд нар ажиллаараа амьд найдвар тээсэн нэг хүн тухайн газрууд руу очихлоор тэнд ингээд одоо түгээгддэг гэсэн. Эзний ажил хийгдэж эхэлдэг гэсэн. Тийм 왜냐하면 болов. 그는 산소망을 가지고 있는 하나님의 능력을 갖고 있는 도우심을 가지고 있는 사람이기 때문입니다. Мгм. Яг л тэр хүмүүс өөрсдөө очиход ингээд тэр хүн дотор амьд найдвар тээгдэж очиж байна. Бас түүнтэй хамт бурхны тусламж, бурхны хүч ингээд хамт явдаг учраас эзний улс ингээд тэлсээр байгаа. 자, 여러분들도 그런 사람이에요. Та нар маань бас яг тийм хүмүүс байгаа. 그래서 똑같이 어려운 상황이 있어도 때로는 고난 중에 있고 다 그런 상황이 있어도 우리 그리스도인이 가면 무언가 달라지고 변화돼야 됩니다. Мгм. Тэгээ яг ингээд нэг хэцүү бүгдээрээ ижлэх нь одоо юу гэдгийг ижлэх нөхцөл байдалд ороод идэлчлэх хэцүү байдалд ороод инглиш гэсэндээ тухайн газарт эцний хүн очих үед яг л ямар нэгэн байдлаараа заавал ингээд сэргэлдэх юм уу те заавал нэг өөрчлөлт ирдэг. 그래서 4절 말씀에 자, 산소망을 이 무엇인가를 구체적으로 얘기해 놨지요. 4절에. За дөрөв. Мгм. За дөрөвдүгээр ишлэгийг харах юм бол 사절 말씀 юм. 네. 자, 썩지 За 않고 더럽지 않고 새하지 мгм. 아니하는 유업을 입게 하시나니 그 За 너희를 위하여 한량간직하신 것이라 그렇게 말을 했죠. мгм. За дөрөвдүгээр ишлэгийг харах юм бол энэ дээр болохоор амьд найдвар гэдгийг илүү ингэ тодорхой зааж өгч байгаа. Тэгээ жишээлх юм бол амьд найдвар бол мөхөшгүй, бузар таагүй, алга болчихгүй. Бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв гэж ингэж хэлж байгаа. 언젠가 우리가 하나님 앞에 가서 기업을 받고 멸관을 받고 칭찬을 받고 상급을 받을 수 있는 그 하늘에 간직한 것은 그 성질이 어떤 성질인지를 얘기해 놓고 있어요. За бид нар одоо яг хөө гэхээр тэнгэр лөө хэзээ нэгэн өдөр эзэн дээр очино тий очих үедээ өөрсдийн бидний бурхнаас сайшаалыг авна, магтаалыг авна, тий шагналыг авна, титмиг авна. Гэхдээ тэгж байгаа энэ найдвар болохоор чинь яг ямар вэ гэдгийг энэ дөрөвдөр ишлэлээр дахин тайлбарлаж өгч байгаа. 하늘에 있는 것은 썩지 않습니다. Өөрөөр жишээлх юм бол тэнгэрт байгаа зүйлсүүд бол хэзээ ч муудахгүй. 어찌 보면 세상적으로 보면 세상의 모든 것들은 낡아지고 또 쇠해지고 때로는 썩어서 없어지기도 합니다. 그러나 Тэгээ энэ 하늘에 있는 дэлхийд 그렇지가 않아요. Мгм. Тэ. Тий. Энэ дэлхий дээр байгаа зүйлсийг харах юм бол яадаг гэхээр ямар нэгэн байдлаараа заавал гунддаг, тэгээ мууддаг, хуучирдаг, тэгээ бүх зүйл ингэдэг. 왜 하늘의 것이 썩지 않을까요? Гэхдээ харин
тэнгэрт байгаа зүйл болохоор эзэж муудахгүй тий мөхөхгүй гэж байгаа. Яагаад тэгнэ гэж бодож байна? 자, 그건 하나님과의 관계에서 음. 하나님의 존재가 무엇인가를 우리가 알면, 아, 하늘의 것은 썩지 않는구나라는 걸 이해할 수 있습니다. Харин бид нэр энийг мэдхийн тулд яах вэ? Тайлбарлахын тулд бурхан хэн бэ гэдгийг их мэдэх юм бол за за угаасаа тийм байна. Мөхгүй байна гэдгийг ойлгох болно. 하나님은 완전하신 분이에요. 그 За. 완전성을 가지고 있습니다. 하나의 속성 가운데 하나가. 음. За яагаад л тэ бурханы талаар тэгвэл юуг мэдэх хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээр бидний бурхан бол төгс нэгэн байна. 그리고 하늘의 것은 불완전한 것이 없습니다. 그렇기 때문에 그건 썩지 않는 거예요. За тэгэхээр тэнгэрт байгаа зүйлс буюу тэнгэрийн хаанчлалд байгаа зүйлсүүд нь болохоор чинь төгс гэхлээр чинь нөгөө нэг хагас төгсөн зүйл бол байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас тэнгэрийн зүйлсүүд мөхөхгүй, муудахгүй гэсэн үг. 또 더럽지 않고 그랬죠. За бас дараад нь болохоор дөрвийн 2 дугаар үгийг харах юм бол бузартаагүй гэж хэлсэн тийм. 아, 세상의 것은 잠깐만 내버려둬도 아주 더러워집니다. 막 먼지도 묻고 여러 가지 오물도 묻고 해서 더러워져요. 깨끗하지 않습니다. 세상의 것들은. За тэгээ энэ дэлхийн зүйлсүүдийг харах юм бол бид нэр ингээ харахад жоохон тавиад үлдээхэд ч юм уу дорхноо ингээ бохирддаг. За бузардах гэдэг нь бас бохирдно гэдгээрээс орчуулж болох юм байна. Тэгээд ядаж л нэг хамгийн адгийн наазах гэхэд тоос дардаг тийм ээ. 그러나 하늘의 것은 그건 더러운 것이 없어요. Мгм. Харин тэнгэрт болохоор яалаа ямар нэгэн тийм бохирдох зүйлс ерөөсөй байхгүй. 자, 우리가 예수님의 형상에 대해서 계시록에 보면 그 옷이 아주 빛난 옷이라고 그랬습니다. Мгм. За адилхан илчил номыг харах юм бол эзэн Есүсийн талаар ингээд ишүүлэлтээр түүний өмссөн хувцас нь маш гэрэл цацарсан гэж хэлдэг. 자, 세상에서 그 옷을 세탁하려고 해도 세탁할 수 없을 정도로 하얗고 깨끗한 그 옷을 입고 계신 예수 그리스도를 표현합니다. 성경에 보면. Мгм. Тэгээ бид нар болохоор хувцас гэхлээр энэ дэлхий дээр угаах гэдэг үзүүлэг ингээд дандаа хамтд нь авч үздэг. Гэхдээ энэ дэлхийн бодол шиг те хувцас гэхлээр угаана гэж боддог шиг тэр бодлоос тэс өөр буюу эзэн Есүсийн хувцас нь цав цагаан гэж хэлсэн. Цав цагаан маш цэв цэвэрхэн гэж хэлж. 그만큼 깨끗하고 완전하다고 하는 것을 의미하죠. За энэ болохоор чинь маш цэвэрхэн, маш төгс гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэсэн утга байна. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 하나님 앞에서 볼 때 깨끗하고 완전하다고 하면 여기 있는 말씀과 같이 더럽지 않는 사람이 됩니다. Мгм. За бид нар ч гэсэндээ бас өөрсдөө эзний өмнө очих үед те энэ дээр юу гэсэн гэлээрэ цэвэрхэн тэгээ бохирдоогүй гэж ингэ хэлж байгаа. Харин энэ юу гэсэн утгаар бид ч гэсэн мөн түүний адилаар буюу эзэн Есүсийн адилаар цэвэрхэн юм хувцастай олно гэсэн утга. 자, 선한 양심이 하나님을 찾아간다고 말씀합니다. За энэ дээр харах юм бол цэвэр мэс чанар гэдэг зүйл бол эзэн бурхныг хайдаг гэдэг хэлж байсан. 그런데 선한 양심이 아닌 사람도 있어요. Тэгвэл цэвэр мэс чанарыг хаадаг хүн одоо тээдэг хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? 자, 하나님의 사람이 하나님의 사람으로서 마땅히 생각할 생각을 벗어나서 나아가는 것은 그건 양심이 더러워진 겁니다. За тэгээд цэвэр мэс чанар гэж үг болж байгаа гэхээр эзний өмнө өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэддэг. Тэгээ эзний өмнө байр сууриа мэддэг хүн байгаа хүнийг хэлнэ. Харин тэр өөрийнхөө хинбэ гэдгээсээ хитрээд явчих буюу нэг тухайн тэр шугам байна те шугамыг хитэрчлээрээ одоо тэр мэс чанар нь бохирдож эхэлдэг гэсэн. 그러나 하나님 앞에 가면 하나님 앞에서는 모든 것이 다 그 양심이 완전하게 다 드러나 있기 때문에 거기는 더럽지가 않은 거예요. Харин бид нар эзний өмнө эзний өмнө очих үед бидний бүх мэс чанар гэдэг зүйлсүүдээ цэвэршигдэг учраас яг үгээр тэнд ингээ бохирдох зүйл байхгүй гэдэг хэлж байна. 또 쇠하지 아니하는 기업이라고 그랬죠. 쇠하지 않는다. За энэ дээр болохоор 없어진 다는 뜻이죠, 목사님. 자, 쇠하지 않는다는 그런 뜻이죠. 왜냐하면 없어지지 않는다. 왜냐하면 아하. 쇠한다는 말은 녹이 슬어서 다 이제 부실부실해서 나중에 사라지는 것을 얘기하거든요. 그렇지 않다는 거예요. 하늘나라에서. За тэгээ дараагийнх нь харах юм бол
Тэр найдвар болохоор чинь алга болохгүй гэж хэлсэн. Дөрөвдүгээр эшлэг 3 дахь үгэн дээр. 자, 우리의 모든 것이 다 하나님 앞에 가서 다 남아있다는 얘기예요. За энэ болохоор бидний бүх зүйл эзний өмнө очих үед очсон ч гэсэндээ тэр одоо алга болохгүй байж гэнэ гэсэн утга байна. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 하나님 앞에 가져갈 수 있는 것, 믿음으로 행한 모든 것은 다 하나님 앞에 가져갈 수 있습니다. 그건 쇠하지 않기 때문에. Мгм. Бид нэр ялангуяа энэ дэлхий дээр итгэлээр хийсэн бүх зүйл нь алга болохгүй. Харин тэр бид нэр аваад эзнийхээ өмнө очно гэсэн үг нь. 자, 그것이 산소망이에요. За энэ нь бол энд ингээ хэлсэн энэ агуулгууд бүгдээрээ нийлээд амьд найдвар гэсэн утгатай. 산소망의 성격이라고도 표현할 수 있고, 결과적인 모습이라고도 표현할 수 있을 겁니다. Амьд найдвар гэдэг үгийг бас хэдүүлээ арай өөрөөр хэрвээ одоо зүйрлэг гэх юм бол энийг нэгдүгээрт нь зан чанар гэж орчуулж ойлгож болно. Зан чанар. 너희를 위해서 하늘에 간직하신 것이라고 그랬잖아요. За тэгэхээр бид нэр одоо өөрсдийнхөө зүйлийг авч явна гэсэн тийм Тэнгэр рүү. 자, 산소망을 가지고 살아가는 사람을 위해서 하늘에 간직하고 있다는 뜻이에요. Аа. За энэ амьд найдварыг одоо тээж байгаа энэ хүмүүсийн төлөө тэнгэртэй зүйлсүүд бэлтгэгдэж байгаа гэж хэлсэн. 자, 그러면서 여기 5절에 이런 말씀을 합니다. 너희는 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 이런 말씀을 했어요. За 1-р Петр 1:5 дугаар эшлэгийг харах юм бол энэ дээр ингэсэн эцсийн үед илчлэгдэх бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ бурханы хүчээр хамгаалагдсан ажээ гэж хэл. 자, 5절 말씀은 어떻게 보면 산소망을 가지고 있는 성도들에게 희망의 메시지를 던져준다고 할 수 있습니다. За энэ 5 дугаар эшлэл болохоор чинь за амьд найдварыг тээж байгаа итгэгч нарт одоо хүсэл тийм одоо юу гэх юм одоо хүч өгөх мессежийг ингээд хэлж байгаа гэдгийг харж байна. 여기 말세는 어떤 말세를 가리키냐면 두 가지 의미가 있어요. 말세는 За энэ дээр 첫째로는 지금 고난을 받고 있는 그런 상태를 말세라고도 표현을 합니다. 네. 두 번째로는 장차 예수님이 재림하시는 때를 말세라고 표현을 해요. За тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа эцсийн өдөр гэж гарсан тийм ээ. Эцсийн үе гэж юу хэлж байгааг хоёр янзын утгыг хэлж байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор чинь яг одоо тэд нар маань ингээд зовлонгийн үед байж та тийм ээ. Тэр үеийг дуусгах үед гэж ингэж нэг удаа хэлж байгаа бол нөгөө утга нь болохоор чинь бүр одоо эзэн Есүс ирэх үеийг бас ингээд агуулж байгаа ийм агуулга байна. 자, 그것이 예비되어 있습니다. 말세에 나타나기로 예비한 이 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여라는 말을 쓰면 거 보니까 반드시 하나님이 성도를 구원하기 위해서 하나님이 준비하고 계신다. 그러한 뜻을 여기에서 베드로가 이야기를 합니다. За энэ дээр харах юм бол эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө гэж ингэ хэлсэн. Тэгээ энэ дээр харах юм бол бэлтгэсэн байгаа, бэлдэгдэж байгаа тэр аврал гэдэг зүйл бол тодорхойгоор ингээ харахлаарэ эзэн бурхан өөрийнхөө хүмүүст буюу өөрийнхөө итгэгч нарт зориулаад энэ авралыг бэлдэж байгаа гэдгийг энэ дээр харж байна. 자, 우리를 구원하시기 위해서 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 이렇게 말씀을 했어요. Биднийг аврахын төлөө хүчээр гэсэн тий бурхны хүчээр ингээ хийгдэж байгаа хамгаалж өгнө гэж хэлсэн. 자, 하나님께서 산소망을 가지고 있는 성도를 이 마지막 때 때로는 고난 가운데서 때로는 예수님이 재림하실 때 구원하기 위해서 하나님의 능력으로 보호해 주신다는 거예요. Та тэгээ харах юм бол эзэн бурхан маань амьд найдварыг тээсэн итгэгч нарыг өөрийнхөө хүчээр тэднийг аврахын төлөө өөрийнхөө хүчээр хамгаалж өгдөг гэдэг энэ дээр харж байна. Амен. 하나님께서 능력으로 보호해 주시는데 조건이 필요합니다. 예? Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол нэг талаар харах юм бол бурхан өөрийнхөө хүчээр аврахын тулд тодорхой хэмжээний нэг одоо болцол байгаа гэдэг эндээс харж байна тий. 자, 거기 위에 보니 중간에 보니까 믿음으로 말미암아 이런 뜻이 있죠. За тэрэн дээр ямар болцол байна гэхээр одоо энэ жир харах юм бол итгэлээрээ гэж хэлсэн байна. 자, 하나님의 능력으로 보호하심을 받는 성도는 믿음을 써야 된다는 뜻이에요. Энэ болохоор бурхны хүчээр авралыг авж байгаа одоо хамгаалагдж байгаа ийм итгэгч хүн бол яг л итгэлээрээ зогсох ёстой гэдэг хэлж байна. 정리한다고 하면
고난 중에 있는 성도는 믿음으로 그 고난을 통과해야 된다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэд нар чинь цаг үеийг харах юм бол яг юм ачлахтай юм хэцүү үе байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаар тэр үеийг итгэлээрээ заавал давж гарах ёстой гэдгийг хэлж өгч. 믿음으로 고난을 통과할 때 하나님의 능력의 역사를 경험하게 됩니다. Мгм. За одоо итгэлээрээ тэр одоо явалгаа зүйлсүүдийг даван гарах үед Бурхны одоо итгэлийн Бурхны хүчний одоо ажлыг та нар ингээ харах болно гэдгийг хэлж. 자, 여러분들에게 비밀을 하나 가르쳐 드릴게요. За би та нарт нэг нууцын талаар зааж өгье. 여러분들이 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 믿음을 쓰세요. 그러면 하나님이 살아계신 것을 경험하게 됩니다. Мгм. За тэр юу гэхээр та нар Бурхны үгэнд итгээд тэр үгийн дагуу ингээд үйлдэл үзээрэй. Тэгэх юм бол үнэхээр Бурхан амьд гэдгийг ингээ хардаг. 그러나 믿음을 써보지 마세요. 한번 믿음을 안 써보세요. За тэгээд нөгөө талаар дахиад яах вэ гэхээр бас өөрийг итгэлээрээ үйлдэхгүй байгаад бас үз. 두 가지 일이 발생합니다. Тэгэх юм бол яг л хоёр янзын зүйл танд ингээд тохиолдохыг харах болно. 아무 일도 일어나지 않든지 За нэгдүгürt нь болохоор юу ч болохгүй байх юм уу? 하나님의 징계가 오든지 Эсвэл нөгөө талаараа болохоор одоо нөгөө нэг Бурхны шийтгэл ирдэгсэн ч юм. Хэрвээ юм хийх одоо итгэлээр даахгүй байх юм бол ингээ хоёр зүйл болдог гэж байгаа байхгүй. Итгэлээр хийхгүй байгаад үздэг бол хоёр юм болно. Нэгдүгээр юу ч болохгүй байж болно, эсвэл шийтгэл ирж болно. 아무 일도 일어나지 않는다고 하는 의미는 어떤 의미일까요? Тэгэх юм бол хэрвээ би итгэлээр юм үйлдэхгүй ингээ явж хагаад юу ч тохиолдохгүй байх нэг бол тэр нь юу гэсэн үг гэхээр. 자, 하나님이 자기를 사랑하는 사람을 근실히 징계한다고 그랬지요. Мгм. Гүн аха. 자주 Бурхан. 징계하신다는 뜻이에요. Мгм. За тэгэхээр нэгдүгээр бурхан гэсэнтэй өөрийнхөө хайрладаг хүмүүсийг шийтгэх гэж хэлсэн байдаг тийм. Одоо цахилгаажуулах гэж хэлсэн байдаг. 히브리 성경에 있는데 그 문제는 아무런 일도 일어나지 않는다는 것은 이 사람은 하나님의 백성인지 하나님의 백성이 아닌지 의심이 가는 사람이에요. Мгм. За тэгээд жишээлх юм бол итгэлээрээ явахгүй байх үед юу ч тохиолдохгүй байна. Юу ч болохгүй байна гэж хэрэг тэгэх юм бол энэ нь үгээр тэгвэл тантай бурхан ойрхон байгаа мó гүм үү гэдэг тэр эргэлзээтэй гэсэн үг. Тэ? 그렇기 때문에 자, 우리가 하나님의 능력으로 보호하심을 받는 사람은 믿음으로 말미암아 이 믿음을 써야 된다고 하는 걸 명심해야 됩니다. Мгм. Харин яг л бурхан өөрийнхөө хэрэг танд тасалжуулалт ирж ingэл бурхан таныг хайрладаг гэсэн утга байгаа байхгүй. Харин тийм учраас бид нэр эндээс мэдэх ёстой зүйл нь болохоор бурханы тэр одоо хүчээр авралыг буюу тусламжийг авах хүн гэвэл тэг авмаар байвал та итгэлээрээ үйлдэх хэрэгтэй. 여러분들이 세상에서 살아갈 때 때로는 하나님을 알지 못하는 사람들은 어떻게 살아가든지 우리는 그 앞에서 그리스도인으로서 믿음을 써야 됩니다. 항상. Мгм. Тэг бид нэр энэ дэлхийд амьдрах үедээ одоо ялангуяа эзнийг мэдэхгүй, түүний хайрыг мэдэхгүй хүмүүс олон байгаа. Гэтэ бид нэр хаач гэсэн хэний ч өмнө байсан өөрийнхөө итгэл гэдэг зүйлийг харуулж ингээд итгэлээрээ амьдрдаг байх хэрэгтэй. 자, 말세에만 하나님의 능력이 나타나는 게 아니라 지금도 하나님의 능력이 우리와 함께하고 있다는 것을 명심해야 됩니다. Тэгээ зөвхөн эцсийн өдрүүдэд л эзнээс эзний хүч чадал илэрхийлэгдэнэ гэсэн юм байхгүй. Одоо ч гэсэндээ хаана ч гэсэн одоо ч гэсэн эзний хүч чадал илэрхийлэгдэнэ. Харин бид нэр энийг ингээд одоо илэрхийлэгдэх байр суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй. 자, 6절에 이런 말씀이 있죠. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 거다 그랬어요. За 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол ингэсэн хэдийгээр та нар эдүгээ түр зуур шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярлдаг гэж хэлсэн. 자, 그 당시에 소아시아에 있는 성도들이 지금 겪고 있는 현실적인 상황은 로마의 핍박으로 말미암아서 어찌 보면 그들에게 잠깐 근심이 찾아왔습니다. Мгм. За одоо яг тэр нөгөө нэг юун дээр Бага Азийн итгэгч нарыг харах юм бол Ромоос ирсэн хавчлага бас тэднэрт ч гэсэн бас байгаад байгаа юм. Байснаас болоод тэд нэр төрдөө тий ямар нэгэн тийм зовлон төр хугацаанд ч болон ингээд одоо амсч исэн. 근데 그들이 겪고 있는 여러 가지 시험, 이 고난의 시간은 잠깐이라고 그랬어요.
Аа. За гэхдээ тэдний одоо ингээд одоо эдэлж байгаа ямар нэгэн асуудлууд те сорилтууд, зовлонгууд нь болгонгод Элизабет ерөөсөөр энэ бол төр зүрийнх юм шүү гэдгийг сануулсан. 그러니까 여기서 고난의 성격은 한 두 가지로 볼 수 있는 거예요. 잠깐이다. Аа. 첫 За 번째가 бид 잠깐이다. аа. За бид нэр зовлон авчлагын талаар ингээ хоёр зүйлийг мэд хэрэгтэй. Нэг нь болохоор төр зүрийнх байдаг. 그러니까 우리가 이 세상에서 살아가면서 당하는 여러 가지 고난의 시간은 언제나 그런 고난의 시간이 있는 것이 아니라 잠깐이라고 하는 것을 여러분들 기억하시기 바랍니다. Бид нэр энэ дэлхийд амьдарч байгаа үед болж байгаа тохиолдож байгаа асуудлууд байдаг тий. Тэд нар болохоор чинь яг эдэлж явах үед болохоор дуусахгүй юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ энэ зүйлүүд дандаа төр зүрэх байдаг гэдэг бид нэр санах хэрэгтэй. 자, 몽골은 겨울이 길어요. 겨울이 길어서 아, 야, 참 이 겨울이 참 길구나 그런 생각을 제가 그전에 했는데요. Мгм. За Монголын үед тэдний жишээ авч үзэх юм бол Монголын өвөл маш урт санагддаг гинэ. Ялангуяа пастор өөрөө ямар урт өвөл вэ гэж бодогдчихсэн. 근데 항상 겨울만 있나요? Тэгэхээр яг үүндээ харах юм бол Монгол байнга өвлөөрөө байдаг гэлөө байдаг өлөө. 겨울이 지나서 봄이 오지요. Мэдээж хэрэг үгүй. Харин өвөл дуусангууд 100 өвөлд өнгөрөөд 100 юу хавар ирдэг. 또 봄이 지나면 여름도 옵니다. Тэгээ бүр хавар дуусаад хавар өнгөрөхөд бүр дулаахан гоё 100 ч гэсэн ирдэг. 무더운 여름의 시간이 지나가면 선선한 가을이 또 찾아오죠. Тэгээ бүр ингээд маш халуун тий хоол таслан гэдэг шиг тийм халуун 100 үргэлжилдэг ч гэсэнтэй түүний дараа тэр дууслаа гэхэд дахиад гоё сэрүүхэн тий сэрүү татсан намар ирдэг. 그렇기 때문에 항상 이 겨울만 있다고 생각해서는 안 된다. Тэгээ тийм учраас одоо яг тэр өвөлт байгаа өвлийг мэдэрч явах үедээ даарч явах үедээ дан өвөл болох юм шиг ингэж бодож болохгүй шүү дээ тий. 그래서 고난이라고 하는 시간은 잠깐이라는 것을 알 수 있습니다. Тэгээ энэ мэдчлэн бид нэр за ямар нэгэн зовлон гэдэг зүйл байлаа гэхэд тэр нь төр зурах гэдэг ингэ санах хэрэгтэй. 근데 두 번째 이 고난의 성격은 오히려 크게 기뻐하는도다라고 그랬어요. Мгм. За хоёрдугаарт нь болохоор зовлонгийн талаар ярихдаа юу гэсэн тэр нэгдүгээрт нь төр зурах гэсэн бол хоёрдугаарт нь болохоор чинь харин чинь баярлах зүйл шүү дээ гэдэг сануулж өгсөн. 자, 오히려란 단어하고 기뻐하는도다라고 하는 단어의 의미를 우리가 잘 생각해야 됩니다. Мгм. Одоо энэ дээр Библиэл дээр үсгэлээрээ эсрэгээрээ гэж орж иж байгаа хгүй харин ч гэдэг утгаар эсрэгээрээ баярлах шалтгаан штэ гэж ингээ хэлж өгч байгаа. Петр 오히- тэгээд эсрэгээрээ болон баярлах ёстой гэсэн хоёр үгийг бид нэр сайн бодох хэрэгтэй. 오히려라고 하는 의미가 어떤 의미일까요? Буу 차라리 반대로 자, 이 эсрэгээрээ гэж 고난이라고 ямар 하는 юм бэ? 자, 이 고난이라고 하는 이 성격 있잖아요. 고난이라고 하는 성격이 Mhm. 사실은 고난이 아니다. 이 고난이 Mhm. 아니고 오히려 다른 목적이 있다고 하는 것을 간접적으로 표현하는 겁니다. 오히려는 단어가. Ааха. Одоо бид нэр зовлон гингууд чинь хамгийн түрүүнд одоо за за хөө ингээд нэг зовох хэрэгтэй гэсэн мессеж ингээд толгойд шууд орж ирдэг шүү дээ тий. Гэтэл тэрний нөгөө тал нь болохоор эсэргээрээ гэдэг утгаар орж ирэхлээр чинь энэ зовлон гэдэг үг чинь чи чамд ямар нэгэн гоё юм өгч байгаа учраас ингээд түр өгч байгаа юм баярлах чи энэ тэр зовлон авч чинь гэвэл гоё юм болох ч юм байна да гэдэг баярлах юм шалтгаан болно шүү дээ гэдэг хэлж өгч байгаа гэсэн. 자, 크게 기뻐한다고 그랬습니다. Тэг бүр эсэргээр баярлах хэвээр баяр гэж хэлсэн тий. Үлэмж баярлна. 그러고 보니까 고난이라고 하는 성격은 결과적으로 우리에게 기쁨을 주기 위한 하나의 과정의 시간이구나라는 것을 알 수 있어요. Ингээд өгнөд харах юм бол эцсийн дүндээ зовлон гэдэг зүйл бол биднэрт баяр хөөргийг өгөхийн төлөөх ирдэг зүйл юм байна штэ гэдгийг бид мэдэж болно. 자, 그래서 성경의 말씀을 보면 어, 그 로마서 그 5장에 로마서 3장이에요. Mhm. 거기 이렇게 Ийгээд 말씀하고요. Ром 3-р бүлгээр очих гэж байна. 로마서 3장, 로마서 5장 같네. 로마서 5장에 За Ром 3-ын 자, 여기 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 10-р юм уу сони? 5장 3절이요. 5장 А, 3절부터
뭐 이제 로마서 5장 자체가 다 그런 뜻입니다. 어찌 보면 오히려 크게 기뻐한다고 하는 내용에 대해서 우리가 이해할 수 있는 메시지가 로마서 5장에 있는 메시지예요. 그런데 우리가 뭐 지금 좀 Ром 그냥 3 дахь бүлэг харах юм бол хэдүүлээ ерөнхийдөө яг энэ ялангуяа Ром 3 дахь ном 3 дахь бүлэг дээр харах юм бол ер нь бол эсрэгээрээ ингээд зовлондод эсрэгээр баяр хөөртэй байхын талаар ингээд тайлбарсан хэсгүүд байдаг гинэ. Харин хэдүүлээ одоо Ром 3-ын 5-ыг харъя. 이제 3절부터 한번 읽어보면요. За бүгдээр 3-аас эхлэе. 3-аас 3절부터 5절 юм 보세요. 예, 한번 거기까지 읽어보세요. 3절부터 5절까지요. 예, 예. Би 3-аас Ром 3-ын 3-аас 5-ыг уншиж чинь. Зарим нь итгэмжгүй бол яах вэ? Тэдний итгэмжгүй нь Бурханы итгэмжийг өчнгүй болгох уу? Тийм биш ээ. Хүн бүр худалж байсан ч Бурхан үнэн. Энэ нь та үгсээрээ зөвтгөгдөж та шүүгдэхдээ ялнаа гэж бичигдэжээ. Харин бидний зөв бус нь Бурханы зөвийг тодруулдаг юм бол бид юу хэлэх вэ? Бидэн дээр уур хилэн буулгагч Бурхан зүй бус гэж юу? Би хүний ёсоор ярьж байна. 우리가 크게 기뻐하는 이유가 바로 결과적인 부분에서는 우리에게 소망을 이루는 어떤 과정의 길이 고난이기 때문에 그런 겁니다. За энэ дээр харах юм бол бид нэр яг ингээд одоо дүгнэлт байдлаар харах юм бол бид нэр зовж явах үед баярлах шалтгаан нь юу гэхээр биднэрт бурхан өөрийгөө илэрхийлээд биднэрт илүү амьд найдварыг өгөхийн төлөө хийгдэж байгаа зүйл гэдгийг мэдэх юм бол бид нэр баярлах болно гэдэг л. 자, 사도 바울이 아시아에서 당한 고난이 있었습니다. Илч Паул болохоор чинь Азад бас ингээд зовлон эдэлж ирсэн. 자, 그 고난 중에 사도 바울이 참 하나님 앞에 감사했어요. Тэгэхдээ тэр яг тэр зовлон эдэлж байгаа хоорондоо үедээ буюу бурханы өмнө маш ингээд талархсан байна. 왜냐하면 그 아시아에서 당한 고난을 통해서 그리스도의 능력을 경험했기 때문에 그런 겁니다. Яг л тэрээр Илч Паул Азад зовж исэн тэр зовлон дундаа бурханы хүч гэдэг зүйлийг мэдэрсэн учраас талархаж байгаа. 또 사도 바울이 고린도후서 12장에 보면 사단의 사자가 있었습니다. 눈병으로 인해서 많은 고난을 당했는데 사도 바울이 하나님 앞에 그 고쳐달라고 간절히 기도하는 내용이 나와요. 2 дугаар Коринт 10 дугаар бүлгийг харах юм бол тэн дээр гарч байгаа ба сатаны одоо хатгуур түүн дээр ирсэн байдаг. Тэгтээ тэр яах вэ? Тэр дундаа эзэн рүү хандан эдгэрлийн төлөө залбирч байгаа агуулга байгаа. 근데 하나님이 안 고쳐준다고 그랬습니다. Тэгээ эзэн бурхан яасан гэхээр түүнд зөвшөөрөв. 그 Итгэл шүү. 10장 여기 7절부터 나오는데요. 고린도후서 За 10장 7절, 2 дугаар Коринт 10 дугаар бүлгийн 7-оос эхэлж гарч байгаа. 10절까지. 네, 읽어가면서요. 네. 거기 7절부터 10절까지 한번 읽어보세요. 네. За 2 дугаар Коринт 10-ын 7-оос 10-ыг би уншиж байна. Та нар юмсыг гадна байдлаар нь хардаг. Хэрэв хэн нэг нь өөрийгөө Христийг гэдэг итгэлтэй байдаг бол тэр өөрийгөө шалгаг. Тэр өөрийгөө Христийг мөн гэдгийн адил бид ч бас мөн. Та нарыг устгахын тулд босгон байгуулахын тулд эзний бидэнд өгсөн эрх мэдлийн талаар би хальж сайргасан ч хичихгүй байхсан. Тиймд би та нарыг загтлуудаараа айлгах гэсэн юм бишээ. Учир нь тэд түүний загтлууд үнэндээ даацтай бөгөөд хүчтэй. Гэвч биеэрээ бол дорой бөгөөд үг ярианч үл хайхрам гэж ярьцгаадаг. 이렇게 말씀했죠. 네, 10절까지 읽었어요, 목사님. 그렇죠. 내 능력이 약한 데서 온전해진다. 그렇게 말씀했죠. 아니, 목사님, 고린도 후서 10장, 아니, 12장. 10, 고린도후서 12장 7절부터 10절이에요. 12장이에요. 12장 7절부터 10절. За, уучлаарай. Коринт 10 дугаар бүлэг биш, 12 дугаар бүлэг юм байна. 12-ын 7-оос 10 юм байна. За, би дахиад уншия та. 10 дугаар бүлэг, 12 дугаар бүлэг. За, мөнөх агуу гай хамшигт илчлэлүүдээс болж мах бодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хэд дөвөлгөхөөс сэргийлж намайг сатааны зарлага илч дэлсэн аж. Үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс 3 хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүүлсэл чамд хангалттай.
Учир нь мөхөксдөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлдсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөсдөлөөрөө илүү сайрхнаа. Иймд Христийн төлөө мөхөсдөл, доромжлол, гачигдал, харвчлаг, шахалтдаа би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхсдөн тэр үедээ хүчтэй байдаг. 아멘. 자, 내 은혜가 약한 데서 온전해진다고 그랬죠. За энэ дээр харах юм бол эзний нэгүүлсэл боёо хүч нь би мөхөс болох үед надад илүү илэрхийлэгддэг гэж хэлсэн тийм. 그래서 사도 바울은 그 고난의 시간을 경험하면서 결과적으로 뭐라고 하냐면 내가 그것을 기뻐한다고 표현합니다. 내가 기뻐한다. Тэгээ Илч Паул юу гэсэлээрээ өөрийнхөө тэр байдлуудыг харахтаа эцсийн дүндээ бол би яг ийм байгаа да, буюу зовлонтой байгаа да, ийм мөхөс байгаа да, маш баяртай байна гэж ингэж хэлсэн. 그래서 이 고난을 바라보는 성격은 그것은 낙심이 아니에요. Аа. За тэгэхээр бид нэр энэ зовлон харахтаа ингэ цөхөрч болохгүй. 그래서 여기 7절부터는 어떻게 보면 어찌 보면 여러 가지 시험으로 인해서 소아시아 성도들이 잠깐 근심했지만 크게 기뻐하는 이유에 대해서 구체적으로 9절까지 써놨습니다. За одоо нэгдүгээр Петрос сонсоож. 그렇죠. 베드로전서 Тэ. Нэгдүгээр 1장. Петр 7-оос 9-ыг харах юм бол яг нэг хүмүүс яг зовлон асуудалд ингээ орох үедээ ямар нэгэн байдлаараа доор бүрнээ ингээ асуудлууд гарч ирсэн ч гэсэн тэ. Гэтэ тэр бүхнийг хэрхэн зохицуулах талаар ингээ зааж өгч 7-оос 9-р ишлэл дээр. Нэгдүгээр Петр 1-ийн 7-оос 9. 자, 여기 7절 말씀해 보니까 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께 나타나실 때 칭찬과 영광과 전기를 얻게 할 것임이니라. 이렇게 말했어요. За 7-р ишлэгийг харах юм бол ингэсэн. Эснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Христ Есүсийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлт хүрэх юм аа гэв. Амен. 자, 결과적으로 오히려 크게 기뻐하는 이유는 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하다고 그랬어요. За эцсийн дүндээ ярих юм бол баялаг ёстой шалтгаан нь юу гэхээр мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй тий үнэтэй учраас чи баярлаач гэж ингэж хэлсэн. 자, 성도들이 가지고 있는 믿음은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하다. 그러니까 결과적으로 본다고 하면 그 믿음은 없어지지 않는다는 뜻이에요. За бидний авч байгаа итгэл болохоор чинь мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй гэж хэлж байгаа буюу өөрөөр хэлэх юм бол энэ илтгэл гэдэг зүйл бол алга болохгүй гэдэг хэлж өгч. 자, 야고보서 1장 2절 5절에 보면 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 그런 말씀을 했죠. За Яаков номны 1-ийн 5 дугаар ишлэгийг харах юм бол бас тэр тий та нар ямар сорилтонд орсон түүнийгээ бүрэн баяр хөөр гэж үзье гэж хэлдэг. 자, 거기 보면 결과적으로 그 시험을 통해서 너희가 온전해진다라는 표현을 썼습니다. Энэ дээр болохоор чинь ягаад тэлээрээ тэрнийг бас дүгнээд харах юм бол та нар төгс болгохын төлөө ингэж байгаа учраас баярлаа гэж ингэ хэлсэн бэ тий. 어찌 보면 이 고난이라고 하는 시간, 연단의 시간을 겪어가면서 더욱더 믿음이 견고해집니다. Тэгэхээр бид бүх одоо бид нар ч гэсэндээ ялгаагүй ямар нэгэн байдлаар сорилтын болон одоо зовлонгийн ийм цаг үеийг өнгөрөх тусам бидний итгэл улам одоо бэхжиж тий бид нар илүү ингээд одоо хаттай болдог гэсэн хэрэгэд хэлж өгч байна. 또 예수님이 재림하실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것입니다. 그랬잖아요. За тэгээд харин энэ эзэн Есүс дахин ирэх үед тий ирэх үед яг үлээрээ бид нэр дээр магтаал ба алдар болон хүндэтгэлийг байх болно гэж хэлж байна. 어쩌면 미래에 우리가 하나님 앞에 받아야 될 소망의 내용이 구체적으로 이렇게 기록이 되어 있습니다. За бид нэр ирээдүйд те бүгдээрээ эзний өмнө очино. Гэтэ тэгэж очихгүй харин биднэрт юу тохиолдох талаар урьдчилж ингээ хэлж өгч байгаа гэсэн. 불로 연단하여도 없어질 금보다도 더 귀한 믿음을 가지고 있기 때문에 예수님이 칭찬해 주십니다. За бидний итгэлийг гэсэн те галаар шалгагдаад галт ч ингээ хайлдаггүй те алтнаас ч илүү ийм үнэтэй сарын итгэлийг харах үед те Иесус таныг яах вэ гэхээр одоо магтаж тэгээ бас алдаршуулж хүндлээ гэдэг хэлж өгсөн. 잘했다. 수고했다. 그렇게 칭찬해 줄 거 아니에요?
Тэгээ бид нэрийг явах гэхээр маш сайн байсан шүү. Маш хичээлээ шүү гэд ингэх болно гэд та бодоорой. 고생했다. 이렇게 칭찬해 줄 거 아니에요? Тэгээ зөндөө ингээд чармаасан шүү гэд таныг ингээ хэлнэгээ бодлоо та. 언젠가 하나님 앞에 가서 저도 그런 칭찬을 좀 받고 싶어요. Тэгээ би ч гэсэн бас бурхны мөчөд яг ийм ингээ те ийм гой магтаалуудыг бурхнаас авмаар байгаа. 자, 그거면 족합니다, 사실은. Тэгээ угаасаа тэрийг авахын төлөө ингээ хичээж байгаа шүү дээ. 그러나 그러한 결단을 하기까지는 많은 연단의 시간이 저에게도 있었지요. Мгм. Гэтэ мэдээч хэрэг тийм зүйлийг авахын төлөө яг л маш олон одоо сорилт те маш олон зүйлүүд бидний өмнө ингээд бид нэр давах хэвээр. 여러분들이 이 땅에서 믿음으로 수고하는 모든 것들은 언젠가 예수님이 칭찬해 줄 겁니다. Бид нар харах юм бол бид нарыг энэ дэлхий дээр хийж байгаа бид нарыг хичээж ингээ амьдэрсэн энэ байлуудыг харахтаа эзэн бурхан заавал бид нарыг ингээ сайшаах болно. 그래서 오히려 크게 기뻐하는 거예요. Тэгээ ихтлээ чинь бид нар тэгж бодох юм бол одоо байгаа эдгээр асуудлууд те энэ бол өстэй баярлах зүйл байгаа. 자, 칭찬만 있는 것이 아닙니다. 그에 대한 Тэгээ бас 대가가 주어집니다. 천국에서는. мгм. Тэгээ зөвхөн биднээс хаашаа гээгүй шүү дээ тийм ээ. Тэнд бас ингээд юу бэлтгэсэн байгаа гэсэн бэлээ. Тэнгэрийн алсад. 하나는 영광이고 하나는 천귀예요. Мгм. За нэгдүгээрт нь харах юм бол биднэрт алдар гэсэн тий. За нөгөөх нь болохоор хүндэтгэл гэж байгаа. 자, 영광이라고 하는 의미가 뭡니까? За алдар гэдэг утга юу вэ? 어찌 보면 전쟁에 나가서 승리하고 돌아오는 그 개선 장군이 모든 사람들에게 높임을 받는다고 하는 의미가 있지요. За мэдээч хэрэг одоо төсөөлж үзэх юм бол алдар гэдэг зүйл болохоор чинь дайнд ялалт байгуулж чаад тий. Одоо ингээд мөр төхгөр ингээд ирэх үед яадаг лээ. Хүн болгон түүнийг ингээд талархан тий талархаж алдаршуулдаг тий. Энийг 그것이 ингээд 영광입니다. энэ бол алдар гэж бол энэ утгыг бид нэрээс төсөөлж бодож болно. 우리가 세상에서 살다가 믿음을 쓰면서 살아온 모든 것에 대해서 하나님이 영광의 상급으로 갚아주시는 거예요. Мгм. За тэгээ бид нэр тэгээ энэ дэлхийд амьдрахтаа итгэлийн одоо тулаан гэж тий итгэлээр бүх зүйлийг нэг одоо тэмцэж тэгээ тулж дуусгаад гарах үед яг хөглөөрэ эзэн биднэрт итгэл одоо тэр одоо алдрыг тий энэ хүн бол ингээ ялсан нэгэн гэж тэгээ өгөх болно гэсэн үг юм. 자, 고린도전서 그 15장에 보면 우리가 하나님 앞에 가서 언젠가 그 영광스럽게 되는 모습에 대해서 기록해둔 말씀이 있어요. За хэдүүлээ 1-р Коринт 15 дугаар бүлгийг харах юм бол бид нар эзний өмнө очих үед тий одоо хэрхэн хүлээж авах гэдэг талаар энэ мессеж бас байж байгаа. 자, 여기 41절 고린도 전서 15장 41절에 보면 거기 15-аас 41-절. 41절로 여기 44절 한번 읽어보세요. 네. 네. За 1-р Коринт 15-ын 41-ээс 44-ыг уншиж. За нарны гэлба өөр, сарны гэлба өөр, одны гэлба өөр байдаг. Од одноосоо гэлбаагаараа ялгардаг. Үхэгсдийн амьлал нь бас тийм байна. Энэ нь муудах байдалд таригдаж, үл муудах байдалд амьлуулагдана. Энэ нь үл хүндлэлд таригдаж, алдар дор амьлуулагдана. Энэ нь мөхөс байдалд таригдаж, хүч дор амьлуулагдана. Энэ нь төрөх биеэр таригдаж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана. Төрлөх бие байдаг бол сүнслэг бие ч мөн байгаа. Амен. 그렇지요. 해의 영광도 다르고 달의 영광도 다르고 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르다. 그런 표현을 썼지요. Мгм. За харах юм бол өөр өөр гэсэн тийм ээ. Нар ч өөр, цар ч өөр, одод ч өөр. Однууд бас өөрсдөөсөө хоорондоо ялгардаг гэж хэлсэн тийм. 이건 자연 만물을 비유해서 어찌 보면 성도가 언젠가 하나님 앞에 가서 어떻게 영광스러운 자리에 서게 될 것인가를 표현한 메시지입니다. За энэ дээр харах юм бол биднэрт нэг ойлгогдохоор одоо байгалийн зүйлсүүдээр дамжуулаад ингээ хэлж өгч тийм бүгд ингээ өөрөөр байх болно гэдэг шиг бид нар ч мөн эзний өмнө очих үедээ өөрсдийнхөө хийсэн үйлдэлийн дагуу өөрсдөө тодорхой хэмжээнд ингээ тийм үйл хөдлөлийнхээ дагуу алдрыг авах болно гэдэг ингээ хэлж өгч байгаа. Нар шиг, сүм байна, сар шиг хүн байна, од 어떤 шиг хүн. 사람은 해의 영광을 받을 사람도 있고요. Зарим хүмүүс нь тийм нар мэд тийм одоо алдрыг авах хүн байлаа гэхэд
어떤 사람은 달의 영광을 받을 사람도 있을 겁니다. Зарим гэхэд сар шиг тийм алтрыг авах хүн байна. 어떤 사람은 별의 영광을 받을 사람도 있을 거예요. Зарим хүмүүс нь гэх юм бол от шиг тий от шиг юм алтрыг авах хүн бас байна. 근데 별과 별의 영광이 다르다고 그랬잖아요. Гэтэ энэ дээр үсгээр однууд ч гэсэн хоорондоо өөрсдөө гялбаагаар ялгардаг шиг тий ийм однууд ч гэсэн хоорондоо өөр өөр байх болно гэдэг хэлсэн. 우리가 똑같은 별이라고 한다고 하면 우리가 서로 하나님 앞에 가서 그 영광의 상급이 다르다고 하는 것을 알 수 있죠. Бид нар магадгүй одоо а, бид нар ингээд дээшээ харах юм бол яг л ижилхэн од харагдаж байгаа тийм. Гэтэ яг тэрэн шиг боловч эзэн бурхны өмнө очих юм бол тэр однууд тийм өөр өөр харагдах болно. Буюу хүмүүсийн үйлдэл гэсэндээ өөр өөр ингээд байх болно. 그래서 하나님이 언젠가 우리에게 이 갚아주실 때 영광과 또 존귀를 갚아주시는 거예요. 존귀는 하나님이 귀하고 높게 여겨주시는 겁니다. 하늘나라에서 그러한 사람이 된다고 하는 거예요. Мгм. За бид нэр ямар ч тааштай хязгаар нэгэн цагт энэ бол тодорхой бид нэр эзэн бурхныхаа өмнө очих болно. Харин эзэн бурхан таны хийсэн одоо зүтгэсэн зүтгэлийг тань үнэлээд яг хөглөрөө одоо таны зүтгэл хүн болон зүтгэлийг ингээ үнэлэх болно гэж хэлж. Тэгээ яг хөглөрөө хүндэтгэх гэж хэлж өгсөн. Эзэн бурханаас та ингээ хүндэтгэлийг авах буюу энэ зарц маань ингэсэн шүү гэдээ ингэүүлэх болно гэсэн үг. 자, 그래서 고난과 핍박의 시간을 오히려 크게 기뻐하는 것은 고난이 크고 핍박이 더 많을수록 믿음으로 통과하는 사람에게 칭찬과 영광과 존귀가 예비되어 있기 때문에 그래요. Мгм. Тийм учраас бид нэр харах юм бол зовлон байна уу, хавчлага байна уу тийм байдал нь байх нь тодорхой. Гэхдээ их байх тусмаа яг үлээрэ шагнал нь томоо гэж хэлж өгч. 그렇기 때문에 여러분들 이 땅에서 여러 가지 속이 상하고 때론 힘들고 어려운 일을 당해도 여러분들이 오히려 그것을 이러한 어떻게 보면 믿음의 세계로 우리가 바라보고 살아가야 됩니다. Тийм учраас бид нэр энэ дэлхийд одоо амьдарч явах үедээ янз бүрийн зүйлсэд тулгарч магадгүй. Харин бид нэр яг үлээрэ тэр болгон дээр итгэлээр ирэх тэр ертөнцийг ирэх тэр одоо хаанчлалыг бид нэр хараад ингээд даавнд нь тулах хэрэгтэй. 어찌 보면 그리스도인의 이 땅을 살아가는 세계관이라고 할 수 있겠죠. Бид нар харах юм бол нэг талаараа одоо Христ итгэлт хүмүүсийн энэ дэлхийд амьдрахдаа авч явах одоо тэр бодол гэсэн тэр бодлыг ингээд яг сайн зөв тгийх хэрэгтэй. 제가 아는 어떤 목사님이 한국 사람들이 힘들고 어려울 때마다 자주 사용하는 단어가 있어요. Хибрэё? 아니요. 한국 사람이 네. 힘들고 어려울 때마다 힘들고 어려울 사용하는 때마다. 단어가 있다고요. Тэгээд одоо жишээлх юм бол хүн болгонд нэг тийм байдаг чинь хэцүү байдалд орохлоор ингээ хэрэгэлдэг өгнөд байдаг тий. Яг солонгос пассворд чинь тийм үг байдаг гинэ. 아이고. За жишээл айгуу гэдэг ч юм уу. 그런데 저 목사님이 우리 교단의 목사님인데 말씀을 전거하다가 아이고라는 말을 한 것을 회개해야 된다고 얘기했어요. 자기도 회개하고 있다. За хүмүүс ерөнхийдөө тэгдэж шүү. Тэгээд ямар нэгэн асуудалд орохдоо тийм өөрсдөө ч мэдэхгүй нэг хэлдэг өгнөд байдаг шүү тийм ээ. Тэгээд нэг пастор одоо айгуу гэж хэлдэг байсан юм л. Тэгсэн чинь тэр ясгалаар дараад нь номлол хийж байхдаа айгуу гэж хэрвээ хүн хэлж байгаа бол тэрнийхээ төлөө гэмших хэрэгтэй гэж ингэ хэлж байсан. 그러면서 우리는 왕 같은 제사장인데 왕 같은 제사장이 아이고 해서 되겠느냐. 그런 표현을 썼어요. 언젠가 하나님 앞에 가서 받을 것이 많은데 그런 사람이 아이고 써서 되겠느냐. 그런 말을 한 적이 있었죠. 맞네요. За тэгсэн гэнэ тэр хүн чи одоо ингээ хүмүүс одоо хаан одоо чи бол буюу та бол хаан мэд тахилч хүн шүү дээ. Тэгээд тодорхой хэмжээний та хаан мэд тахилч тэгээд эзэн рүү очиод одоо энэ туулж байгаа зүйлийнхээ төлөө эзэн бурхнаас авах зүйл чинь тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэдгийг мэдж байгаа хэрнээ одоо мэдж байгаа мөртлөө одоо гундуу үгийг хэлж болох юм уу гэж ингэж хэлжсэн тохиолдол байгаа. 자, 여러분들 그 몽골에도 주로 힘들 때마다 사용하는 단어가 있어요. Монголд ч гэсэндээ магадгүй хүмүүс яаж магадгүй яг хэцүү үе болгонд хэлдэг нэг амны өршлөх шиг өгнөд байж магадгүй.
자, 어떤 단어가 있어요? Жишээд одоо ямар үг гэж болох вэ? 오, 아스파라 없어. Яна. Тэгсэн Яна гэдэг хэлдэг. Байнга 아하. хэлдэг. 뭐라고? 아하. Яна. 뭐 야나 이렇게 뭐 야나. 어떡해요 막 이런 뜻인데 어떻게 해요? 린도일 씨가 원래 옛날부터 몽골 사람들은 예, 그 말로 웬만하면 힘들수록 이렇게 축복의 말을 했었거든. 예, 요 예. 근데 린도일 씨가 아 금으로 흘러라 이런 말을 또 했었다고. 네. 그거 아주 좋은 말이네. 네. 한국 사람보다 100배는 낫네. 야나 하니까. 이렇게 야나를 어떻게 이렇게 해요? 이게요? 괜찮아요? 자, 이렇게 듣기에 그래도 한국 사람보다는 더 긍정적이에요. 음. 그러니까 харах юм бол одоо юу гэдэг нэг одоо солонгосын хүмүүсийн хэлдэг үгнүүдийг бодох юм бол арай жоохон дээр үг хэлдэг юм шиг байна. 자, 한국에서 아이고라는 표현은 못 살겠네, 죽겠네, 음. 그만둬야 되겠네. 이런 부정적인 메시지의 함축어라고 볼 수 있어요. 음. Жишээлбэл солонгост яагаад л нэг айгуу гэдэг үг нь болохоор чинь бид нар ч нөө тоглоом шулуумар хэлээд байдаг шүү дээ. Гэтэ айгуу гэдэг үг болохоор чинь өөстө амьдрахад хэцүү байна. Үхлээ. Одоо манайх нэг тийм шүү дээ. Яаж амьдрнаа? Одоо үхлээ мүхлээ гэдэг нэг юм утгатайс тэр утгыг хэлж байгаа гэсэн. Тийм утгатай гэдэг. 자, 우리는 그런 말 하면 안 돼. Гэтэ бид нэр энэ мэтчлэн ямар нэгэн тийм сөрөг гэх юм уу? Ийм үгнүүдийг амнаасаа гаргахгүй байх хэрэгтэй. 혹시라도 여러분들 마음속에 그러한 생각이 있다고 하면 회개해야 됩니다. Тэгээ магадгүй таны дотор тийм ийм бодол ийм үгнээ дотроос чинь ийм үг чөлөөтэй гарч ийна гэх юм бол та энийг гимших хэрэгтэй гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리는 칭찬과 영광과 존귀가 예비되어 있기 때문에 그래요. Тэгээ яагаад л бидний одоо байгаа байдлууд чинь эцэст нь юунд хүрэх гэдэг та нэг та бурхнаас магтаалыг авахад алдрыг авахад хүндэтгэлийг авахад ингээд зориулагдсан зүйлсүүд байгаа байхгүй. 자, 8절에 이런 말씀을 합니다. 또 사도 베드로는 8절에 За 8 дугаар зүйлийг авах нь 8절에 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. За энэ дээр юу гэвэл 8 дугаар шүлгээр бас гэсэн. Түүнийг гэдэг нь болохоор Иесусыг хэлж байгаа. Та нар Иесусыг хараагүй атлаа Иесусыг хайрладаг. Эдүгээ та нар Иесусыг харахгүй байгаа ч гэсэн Иесуст итгэдэг. Та нар хэлхэн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг гэж. 아멘. 이 말씀은 무슨 뜻이냐면 이 소아시아에 있는 형제들이 실제로 예수님을 눈으로 본 사람은 없어요. За энэ дээр харах юм бол одоо тэр бага Азид байгаа итгэгч нар те яг бодтоор эзэн Иесусыг нүдээр харсан хүн байхгүй байсан. 그러나 그들이 예수님을 진심으로 사랑하고 있는 것을 베드로는 확신하고 있습니다. За гэхдээ харин ясгалаар тэд нар эзэн Иесусыг хараагүй хэрнээ маш ингээ хайрлаж исэн гэдгийг Петр ингээ тодорхой хэлж өгсөн. 그래서 믿음으로 이 소아시아에 있는 성도들은 지금 보지 못했지만 언젠가는 주님을 만날 것이라고 하는 확신을 갖고 살아. За тэгээд гэсэн гэхээр одоо тэд нар магадгүй хараагүй одоо ч гэсэн харахгүй байгаа боловч эзэн нэгэн цагт буюу цаг нь ирэх үед эзэн Иесустэй заавал уулзаж харах болно гэдэгтээ итгэж ингээд найдаж амьдраарэ гэдэг хэлчихсэн. 그래서 그 예수님을 만나는 것을 그 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다라는 표현을 한 겁니다. За тэгэн гутаар эзэн Иесустэй уулзах үед яг гэхээр хэлхийн аргагүй алдраар дүүрч баяр хөөрөөр ингээд дүүрэн баярлаа гэдэг ингээд хэлж өгсөн. 자, 우리가 예수님을 만나는 것은 영광스러운 즐거움이에요. Бид нар ч гэсэн эзэн Иесустэй уулзах нь үнэхээр алдартай алдраар дүүрсэн юм баяр хөөр байх болно. 자, 우리가 세상에서도 오늘은 대통령 만나기로 했다. 그러면 얼마나 영광스러워요. Бид нар магадгүй энэ дэлхийд амьдарч байхдаа одоо ерөнхийлөгч саныг хайжраад уулзна гэвэл хүмүүс тэрэнд маш ингээд ач холбогдол өгдөг тийм. 자, 그렇지요. Тэгдэг тийм. 근데 몽골 대통령 별로 안 좋아하나 보네. Тийм дээ гэсэн чи та тэгээд ягараа дуурахгүй ч юм толгой болоод авахгүй байгаа бол тээ. Тэгсэн чинь монголчууд ер нь ерөнхийлөгчд дургу бололтой. 그럼 우리가 예수님을 만난다고 하는 것은 한 번도 보지 못했는데 예수님을 만난다고 할 때는 얼마나 크고
얼마나 즐겁고 얼마나 기쁘겠느냐 이게. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ эзэн Есүсийг хараагүй. Тэгээ хараагүй боловч хайрладаг энэ хүмүүс маань яг боддоор эзэн Есүстэй уулзна гэвэл хичнээн том, хичнээн тэгээ баяр хөөртэй, хичнээн ингээ үгээр илэрхийлэхий аргагүй байх болоо. 그런 기쁨을 소유하고 있기 때문에 오히려 크게 기뻐한다고 그러는 거예요. Тэгэнгუутаа энэ одоо бага Азийн итгэгч нар ийм одоо баяр хөөргийг дотроо ингээ хадгалж байгаа учраас тэд нар одоо ч гэсэн зовлонтой үед баярлсаар байгаа гэж хэлж байна. 우리가 고난당하고 있을 때 예수님은 모른 척하지 않습니다. 다 알고 계세요. 다 기억하고 계신다. Бид нэр зовлон дундуур хуулах үедээ тий эзний мэдхэ болчдгүй харин эсрэгээр нь үргэлж ингэ санаж яадаг эзний. 그때는 예수님한테 가서 다 얘기하면 돼요. Тэгээ харин одоо яг тэр ингээд тэр сэтгэл зүгээр тий эцсээ хүртэл тэсээд тий баяртайгаар тэсч гараад харин очиод эзэн Есүст очиод уулзах үедээ бүгдийг нь хэлж болно. 그런 기쁨과 그런 희망을 품고 살아가기 때문에 우리는 이 고난 중에서도 오히려 크게 기뻐하는 거예요. Тийм учраас бид нар ийм одоо найдвар дотор тий би хэлэндэ гэсэн ийм найдвар дотор амьдрах юм бол та илүү их ингээд тий илүү баяр хөөртэйгээр илүү зоригтойгоор ингээд илүү ингээд туулж гарч чадна. 자, 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 이렇게 결과적으로 얘기했어요. За энэ дээр харах юм бол итгэлийн одоо тэмцэл нь эцсийн дүндээ алдрын ингээд тэтмийг авах болно гэдэг хэлж байна. 자, 믿음의 결말이 뭘까? 과연 이тгэлийн төгсгөлөд нь юу хэлж байгаа вэ? 믿음의 결말은 영혼의 구원을 받는다고 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол эцсийн үед буюу те итгэлийн төгсгөл гэж юу хэлж байгаа. Тэр үед нь харин одоо нөгөө алдрын тэтмийг авах үеийг хэлж байгаа гэсэн. 아니, 우리가 예수를 믿으면 다 구원을 받았는데 이거 도대체 무슨 표현일까? За харах юм бол дараад нь тэгдэг те. Одоо тэн дээр харах юм бол итгэлийнхээ үр дүнд гэж гүжөр 말씀 гэж үг санаа. 그렇죠, 구절 말씀. За тэгээ 9-р эшлэлээр хэдүүлээ явж байгаа. Энэ дээр харах юм бол итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олноо гэж ингэ хэлж байгаа. Гэтэ энэ юу гэсэн утгатай хэлэхээр бид нар ч бол нийтлэхэд автаа авралыг авсан байгаа даа шүү дээ тий. Тэгвэл энэ юу гэсэн утгатай сэтгэлийн аврал гэж. 자, 영혼의 구원을 받는다고 하는 표현은 이런 표현입니다. 우리가 하나님 앞에 가서 우리의 영이 자라나서 그 자라난 그 결과를 하나님 앞에서 어찌 보면 인정받게 될 것이다. 그런 뜻입니다. За одоо энэ дээр харах юм бол энэ дээр гарч байгаа бидний одоо сүнсээр өснө гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Сүнсээр өснө гэж ярьдаг. Яг тэрэн шиг гэсэн. Бидний сэтгэл буюу тэр сүнс тий өсөх үедээ тэр ингээ авралыг тий сүнсээр өсөх үедээ одоо шагналыг авна гэсэн утгаар ярьж. 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 우리가 구원은 받았지만 어린아이가 쭉 자라나듯이 영혼이 자라나는 거예요. Бид нэр энэ тэгэхэд амьдрахтаа итгэлийг аваад те итгэлээр амьдрч чинь те. Тэгээ энэ дунд яадаг гэхээр бидний сүнс гэдэг зүйл маань жоо нялхуухад ингээ өсдөг шиг багаар ингээ өссөөр л. 자, 사도 바울이 범사에 그에게까지 자랄지라 그런 표현을 썼습니다. 네. 자, 일치 파울 болохоор 범사에 그에게까지 자랄지라 그랬어요. За бид Илч Паул үгсэглээрээ одоо сорилтын дунд ч гэсэндээ бид нэг өсөх хэрэгтэй талаар хэлж өгсөн. 자, 우리가 그리스도에게까지 우리의 신앙이 점점 자라나야 됩니다. Тэгээ ялангуяа түүн рүү хүрэх хүртлээр буюу бид нэр Христ дээр хүрэх хүртлээр өсөх хэрэгтэй гэдээ хэлж өгсөн. 우리가 예수님을 닮아가면 그만큼 자라날 수 있는 거예요. Бид нэр эзэн Есүсийг дуурайх тусам тэр хэмжээгээрээ бас өсөх боломжтой. 그럼 오늘 우리에게 굉장히 중요한 것은 우리가 이 땅에서 고난을 바라보는 시각, 오히려 크게 기뻐한다고 하는 이 메시지 속에는 이러한 중요한 미래가, 결과가 예비되어 있기 때문에 그런 겁니다. За энд бид нар одоо энэ сая үзсэн агуулга дээр харах юм бол бид нар зовлон гэдгийг харахтаа тий магадгүй хэлцөө гэж харах гэдэг хамгийн түрүүлэг гэтэл энэ дээр харах юм бол эсэргээрээ энэ бол баярлах шалтгаан байна гэдгийг ингээ харж үзлээ тий. 그렇기 때문에 여러분들 고난 중에 있을 때도 우리가 이런 신앙의 자세로 우리가 바라보고 나아가야 된다는 거 명심해야 됩니다.
Тийм учраас бид нэр одоо зовлон донд байх үе те ямар нэг асуудалтай тулгарх үе те энийг ингээд үргэлж санаад те баяр хөөртэйгээр давж гараарай. 제가 그동안에 한국에서 장례를 치른 사람, 병원에 가서 장례를 치른 사람만 해도 내가 그동안에 장례식에 참여한 사람만 해도 한 4, 500명은 될 거예요. Магадгүй пастор ингээд тухайн үедээ одоо ингээд өнгөрсөн хугацааг харах юм бол хүмүүс ингээд оршуулга гэдэг чинь тийм ээ. Оршуулганд ингээд очсон ингээд хугацаануудыг харах юм бол нилээн байгаа. 무슨 잠깐 쉬다가 하시가요? 쉬는 시간에 다 끝나가지고 다들이 그러는 예, 것 같은데. 그러니까 잠깐 요것만 얘기하고. 네. одоо энийг дуусгачаад хэлээ амрах цаг авъя гэсэн. 한 4, 500명 정도 내가 보았는데, 특별히 예수 믿는 사람들 중에 그 죽음에 임박해서, 그 다음에 때로는 장례를 치르면서 그렇게 우는 사람을 별로 보지 못했어요. Тэгээ мэдээж хэрэг өнгөрсөн усаад харах юм бол өчнөө олон бараг 400-500 хүний ингээ оршуулганд очиж үзчихсэн. Тэгээ энэ дунд ингээ харахаар ялангуяа Христэд итгэдэг, Есүст итгэж байгаад түүний найдвар дотор өнгөрсөн хүмүүсийг харах юм бол тэр хүмүүсийн одоо оршуулгын ёслол дээр нь уйлж байгаа хүн ер нь харж байгаагүй. Бараг л харж байгаагүй. 근데 제가 깨달은 것은 뭐냐면 죽음이라고 하는 것은 더 큰 소망에 대한 확신을 경험하는 시간이구나. Тэгээд тэндээс бас юуг ойлгосон гэхээр энэ үхэл гэдэг зүйл чинь илүү том найдварын тий найдвар үнэхээр байдаг гэдгийг ингээд илчилсэн зүйл юм байна гэдгийг ойлгож авчихсан. 그런 것을 깨달은 적이 있어요. Тэгээд тэрийг ингээд ойлгож авчихсан. 우리 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 나 бүгдээрээ түр амарч чад. 목사님 그리고 바승 너르님 들어왔거든요. 예, 예. 새로운 학생 것 같은데요. 남자분. 예? 새로운 학생 바승 너르지. 그렇죠. 이제 바슨더르츠. 네, 그 학생 들어왔습니다. 네, 바슨더르츠하고 그 딸 있죠. 딸이? 예, 옆에 앉아 계신 그분. 예. 사면 하나 어떤 게 힘들래? Наасан дорж байна. 사면 어떤 게 힘들래? Хүслэн. 호슬랭이라는 학생도 들어오는구나. 플렘. 오케이. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. 자, 네. 이름 안 부른 사람 없지요? 네, 어떤 байдлаар дахиад өөр нэр нь бүртгэгдээгүй хүн байхгүй байгаа тий? 네, 아직 없는 것 같아. 다 된 것 같아. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고. За хүмүүсээ бүгдээр түр амарч байгаа тийцгээе. 자, 여기 그 10절 말씀부터 우리가 좀 살펴보겠습니다. За бүгдээрээ одоо үргэлжлүүлээд хичээлээ эхэлцгээе. Дараад нь дараагийн агуулга. 자, 이 구원에 대하여는 너희에게 임한 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 이런 말씀이 있어요. За 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол хэдүүлэнд нь энэ авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүүлслийн тухай иш үзүүлгэсэн гэж хэлсэн. Иш үзүүлэгчид анхааралтай судалсан гэж хэлсэн. 자, 성도에게 그 약속되어진 이 영혼의 구원, 이 구원에 대해서 과거에 선지자들이 계속해서 예언을 했습니다. За энэ дээр харах юм бол бид нэр одоо итгэгч хүнд өгөх гэж байгаа тэр авралын талаар тий ялангуяа тэр сүнсний авралын талаар дээр үеэс хаваад иш үзүүлэгч нар тасралтгүй судалж ирсэн гэсэн. 또 부지런히 살폈다고 그랬어요. 이거 보니까. За тэрнийг болохоор чинь бас лавлан судалсан гэсэн. 자, 여기 부지런히 살폈다고 할 때 성경에 보면 어떻게 보면 오래전에 선지자들이 자기 소개 어떻게 보면 어찌 보면 예수님이 장차 세상에 오셔서 성도의 구원에 기초가 되실 것을 많이 연구했습니다. За энэ дээр харах юм бол нөгөө
судлал нь гэдэг нь болохоор чинь ирээдүйд те эзэн Есүс ирээд хүмүүсийг ялангуяа итгэгч нарыг те итгэл дээрээ бат цогсон итгэгч нарыг авралах талаар ингээд илүү анхааралтай байсан гэсэн үг, анхаарсан гэсэн үг. 고린도전서 어, 거기 그냥 관두고요. 그래서 어찌 보면 예수님이 장차 오실 거에 대해서 또 재림하실 거에 대해서 또 성도의 영광에 대해서 선지자들이 많은 연구를 했습니다. За тэгээд эзэн Есүсийн ирэх талаар болон итгэгч нарт өгөгдөх тэр алдар тэр талаар маш ингээд нэг лавлаж анхаарч судалцгаасан гэсэн байгаа нэг шизүүлэгч нарыг. 자, 예수 그리스도에 대해서는 뭐 미가서 5장 2절이라든지 베들레헴에서 예수님이 탄생하실 것을 예언했지요. За тэрний нэг жишээ нь болохоор юм байна те. Мика номны 5-ын 2 дээр байж байгаа. Тэрнийг харах юм бол эзэн Есүс төрөх талаар ингээд судлаад хэлсэн байгаа. 또 이사야 53장 뭐 4절로 8절이라든지 За бас Исая 53-ын 4-өөс 8 дээр ч гэсэн тийм 시편 16편 10절 16편 10절 дуулал 16-гийн 10 дээр бас байх жишээний. 또 다니엘서 7장 13절 다니엘 7-гийн 13 дээр бас байх жишээний. 어떻게 보면 예수님의 재림에 대해서 또 예수님이 십자가에서 고난당하실 것, 또 부활하실 거에 대해서 그 시기에 대해서 또 찾고 그것에 대해서 발견했다고 하는 것을 알 수 있습니다. За энэ дээр харах юм бол эзэн Есүсийн мэдлэх болон загалмай дээр цовдлогдох болон тэр цаг үеийн талаар ч гэсэн тэд нэр ингээд одоо иш үзүүлэгч нар маш их судалж ингэжсэн гэдгийг бид нэр эндээс харж болно. 그래서 선지자들은 어찌 보면 예수님이 오실 때에는 있지 않았어요. 그러나 그것을 멀리서 보고 바라보고 즐거워했다는 거예요. Тэ тухайн үед мэдээч хэрэг эзэн Есүсийг ирэх үед нь иш үзүүлэгч нар байгаагүй шүү дээ. Эдгээр иш үзүүлэгч нар байгаагүй. Гэхдээ тэд нэр ясалаарэ тэр хугацааг ингээд мэдчихсэн болохоор тухайн тэр холоо байсан бүр тэр өмнөхөөс энийг хараад баярлцгааж байсан гэсэн. 요한복음 8장 56절, 51절. За Иохан 8-ын 50 56 57-ыг харах юм бол бас байгаа. 11장 13절에도 보면 За 11 13 дугаар бүшлэлтэй ч гэсэн бас байгаа 8-ыг. 예수 그리스도가 구원의 어찌 보면 온전한 증표라고 하는 것을 거기에서 말씀해 놨지요. За энэ эдгээр дээр харах юм бол эзэн Есүсийн талаар болон авралын талаар төгс байдлын талаар бас ингэ хэлсэн байна. 그래서 여기 11절 말씀에 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하는지 상고하니라. 그래서 이렇게 말씀에 기록해 놓은 거예요. За 1-р Петр 11-р эшлэлээр ч гэсэн бас байж байна. Өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг цаасныг нэгтэлж үзжээ гэсэн. 어떻게 보면 결과적으로 보면 성도의 영혼 구원에 대해서 이렇게 확실한 증거, 증표를 이 선지자들이 연구하고 또 살폈다고 하는 것을 알 수 있습니다. Энэ дээр хэдлээд өгнөд харах юм бол эдгээр ямар ч одоо итгэвч хүнд өгөгдөх тэр эзнээс иргэдэг тэр алдрын талаар яг хаана хизээ хэнд өгөгдөх талаар бүр ингэ судлаад мэдчихсэн гэдэг. Тэд нэр энэ дээр бас амьдралынхаа хугацааг зарцуулж байсан гэдгийг бид нар мэдж харна. 그래서 12절에는 이렇게 말씀하죠. 이 섬긴 바가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이렇게 말씀했지요. Тэгээ 12-д цааш нь харах юм бол ингэсэн эдгээр зүйлсийн тухайд буюу одоо 12-ийн сүүлийн хэсэг дээр байгаа эдгээр зүйлсийн тухайд иш үзүүлэгчид өөрсдөдөө бус харин та нарт үйлчилж байсан болох нь өөрсдөд нь илчлэгдсэн юм аа. Тэнгэр элчүүд ч үүнийг харахыг хүсдэг гэж хэлсэн. 아멘. 그러니까 이 성도의 구원은 어떻게 보면 이 구원의 메시지가 결과적으로 과거의 선지자들이 연구하면서 그리스도의 오심과 또 그리스도의 속죄 그런 메시지들을 통해서 너희 영혼 구원에 대한 확실한 증거를 너에게 주었다라고 표현하는 거예요. 사도 베드로는. Тэгээ Илч Петр энийг ингэж хэлсний шалтгаан нь юу гэхээр энэ бол одоо ялангуяа та нарт өгөгдөх энэ итгэлийн аврал гэдэг зүйлийг
зүгээр нэг гараад ирсэн биш. Эртнээс хавуулаад эзэн бурхан өөрийн хүмүүстэй таниулаад тэр хүмүүс чинь судлаад тэгээ асуулаар тэр хүмүүсийн дагуу тэр хүмүүс нотлоод одоо батлаад ингэж ирсэн зүйл юм аа гэдгийг ингэ сануулж өгч. 자, 이런 영혼 구원에 대한 확실한 진리의 메시지를 어떻게 그들이 증거하게 되었느냐? 12절 하반절에 이렇게 써 있어요. 12장 하반절이요? 예. 네. За тэн дээр харах юм бол ингэсэнтэй тэгвэл тэр тэднэр эрхзүүлэгч нар одоо энэ одоо авралын талаар баталгааг хэрхэн бид нар ингээд одоо баталсан гэж үзэж байна вэ гэдэг нь болохоор чинь 12-ийн сүүлийн хэсэг дээр байж байгаа. 여기 계시로 알게 되었으니 이렇게 말씀했습니다. 이스로요? 예, 이제 12절 거기에 보면 이 성김마가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었다 그랬어요. 네네네 계시로. 네네. За одоо тэрэн дээр харах юм бол яаж мэдэгдсэн гингүүд одоо 12-ийн сүүл дээр болохоор илчлэгдсэн гэдэг үг гарч ийн тийм ээ? Илчлэгдсэн. 자, 계시로 알게 되었다고 하는 것은 계시라고 하는 것은 열어서 보여준다고 하는 단어의 뜻이 있습니다. Энэ илчлэгдсэн гэдэг үг чинь болохоор чинь онгойлгоод нээгээд харуулж өгсөн гэсэн утга явж байгаа тийм. Нээгээд мэдүүлж өгсөн гэсэн утга. 하나님이 당신의 종들에게 하나님의 진리를 깨닫게 해주시는 거예요. Тэгээ бурхан өөрийнхөө тухайн үеийн одоо боолуудтай өөрийнхөө царц нартай болохоор энэ үеийг ингээд нээж урьдчилж харуулсан гэсэн утга. 자, 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 아닌 것이라고 그랬습니다. Тэгэн гутаа энийг бас юу гэж хэлсэхээр 12-ийн эхний хэсгээр харах юм бол Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр гэж хэлж. 자, 성령께서 진리를 깨닫게 하시고 또 그 진리를 어찌 보면 당신의 종들에게 주어서 그 종들을 통해서 이 복음을 선포하게 하셨다는 뜻이에요. Тэгээ ариун сүнс болохоор үннийг ариун сүнсээр үннүүд илчлэгдсэн бөгөөд тэр үннийг илчлээ авсан итгэгч нар буюу одоо эзний боолуудаар дамжуулаад эдгээр зүйлсүүд үе дамжин ирсэн гэсэн утгаар хэлж гисэн. 자, 이 구원에 관한 이 소식이 얼마나 귀하고 가치가 있느냐. Энэ авралын 사람들도 살펴보기를 원하는 것이니라라는 멘트를 통해서 증거를 하는. Тэгээ энэ авралын ялангуяа итгэгч хүний төлөв авралын энэ мессеж нь болохоор тэ хичнээн үнцэнтэй хичнээн нандин бэ гэдгийг ингээд одоо хэлхийн тулд үүсгэлээр Тэнгэр 12-ийн сүүлийн хэсэг дээр байгаачлан Тэнгэр элчүүд ч гэсэн үүнийг харахыг хүсдэгэ гэж ингэж хэлж байна. 자, 결과적으로 어찌 보면 고난 중에 있지만 그 고난 가운데서도 오히려 크게 기뻐하는 그 모습은 어찌 보면 이 소아시아에 있는 성도들이나 모든 그리스도인들에게 구원에 대한 미래가 하나님으로부터 확실하게 주어졌기 때문에 Амен. За тэгээ үр дүнгээ эцсийн одоо ингээд нөгөө дүгнэд харах юм бол яг хөөхлөөрэ яг одоо байдлаар харж байгаа тэр асуудал туулж байгаа бүх процессыг нь харах юм бол эцэстээ бид нар тэрийг хараад баярлах ёстой шалтгаан нь гэдгийг дахин сануулах юм бол энэ нь тухайн үеийн бага аздсэн хүмүүс бол итгэгч нар болон одоо цаг үе дээр байгаагчсан энэ итгэгч нарт өгөгдөх ёстой тэр авралын төлөө буюу тэрний дунд өөрсдөө бүтээн байгуулж босгон байгуулахын төлөөх үйл явц гэдгийг дахин ингэ сануулж өгч. 그렇기 때문에 성도에 대한 이 구원의 약속은 분명한 하나님의 뜻이고 또 하나님께서 준비하신 것이라고 하는 것을 사도 베드로는 소아시아에 있는 성도들에게 확신을 던져주는 거예요. За тэгэнгүүтээ дараад нь харин ясгэлээрэ одоо харин энэ итгэгчийн аврал гэдэг зүйлийн талаар амлаж байгаа энэ амлалт нь болохоор үнэндээ бол аль хэдийн эртнээс хавлаад бэлтгэгдсэн зүйл буюу Бурхны хүслийн дагуух зүйл бөгөөд энэ нь бас баталгаатай гэдгийг Илч Петр одоо энэ загтлаараа бага азийн итгэгч нарт ингээд дамжуулж өгч байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 우리가 예수 믿고 구원을 받았고 또 이 땅에서 여러 가지 어려움을 만나도 오히려 크게 기뻐하면서 믿음으로 승리하는 것은 이런 하나님의 확실한 약속이 우리에게 객관적으로 주어졌기 때문에 그런 겁니다.
За тэгэхээр бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй. Бид анхаас эзэн Иесусыг хүлээж аваад түүнд итгэснээр авралыг авч байгаа. Авралыг аваад амьдарч байгаа энэ амьдралынхаа туршид тодорхой хэмжээний асуудлуудад ингээд оролцдог, туулж гарах хэрэгтэй болдог. Гэхдээ бидний хасл хэрэг тэр дундаа бид нэр туулж тэрийг гарснараа эцэст нь тэрний цаана бэлтгэгдсэн байгаа. Тэр одоо авралын тэр шагналын тодорхой байдал гэдгийг бид нэр мэдэх юм бол үргэлж байх боломжтой гэдгийг ингээд сануулж өгч. 천사들도 살펴보기를 원한다는 그 메시지 속에는 또 이런 의미가 있습니다. 성도에게 За 주어진 энэ дээр 12 сүлийг харах юм бол тэнгэр элчүүд гэсэндээ харахыг хүсдэгэ гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ дээр болохоор бас ийм утга байгаа. 성도에게 주어진 그 구원의 역사가 얼마나 귀하고 진실한지 그거에 대해서 천사들도 참으로 감탄한다. 천사들도 기뻐한다라고 하는 의미가 여기 담겨 있습니다. За одоо ингэ ялангуяа итгэгч хүнд тэгж байгаа итгэгчдэд өгөгдөх тэр авралын талаар авралын тэр үйлс тий авралын энэ үйлсийг нь тэнгэр элчнэр харахтаа хүртэл одоо нэг энэ харахыг хүсдэг гэдэг утга нь болохоор нэгдүгээрт маш ингээд энэ ямар нандин бэ гэдэг бидэрт мэдүүлж байгаа. Бөгөөд нөгөө талаараа тэнгэр элчнэр хүртэл энийг хараад ингээд баярлдаг гэдэг бидний өмнөөс бүр ингээд баярлдаг гэдэг ингээд хэлж өгч. 자, 이런 미래가 준비되어 있는 성도들. 자, 그럼 이런 성도들은 어떻게 살아가야 될 것인가? 어찌 보면 우리가 실제 삶에서 이런 약속이 주어져 있고 확신이 있다고 하면 어떻게 살아가야 될 것인가에 대해서 사도 베드로가 권면하는 말씀이 13절부터 19절 말씀입니다. 네. За тэгэх юм бол бид нарт одоо ингээ харах юм бол танд ийм ирээдүй ингээд өвөгдсөн байна. Тийм ээ. Тэгээд тэр ирээдүйг чинь ингээд батлаад өгч чинь. Ийм ирээдүй чамд байгаа шүү гэж хэлээд өгч байгаа бол тэгвэл ийм ирээдүйн төлөөх амлалт болон баталгаа гэдгийг бид нэг үзэж байгаа бидний хувьд хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдэг талаар одоо дараагийн агуулга гарах гэж байгаа байхгүй юу? Энэ болохоор Илч Петр энийг болохоор яаж амьдрах талаар 1-р Петр 1-ийн 13-аас 19 дэх эшлэлээр хэлж өгч байгаа. 칭찬과 영광과 존귀와 또 구원에 관한 확실한 약속이 우리에게 주어졌기 때문에 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 될 것인가? 우리가 여기 아주 중요한 말씀이 13절입니다. За биднэрт болохоор чинь одоо туулж байгаа боловч биднэрт ирээдүйд магтаал алдар хүндэтгэл өгөгднө гэдгийг амласан тий. За тэгвэл энэ амлалтыг авсан хүмүүс яаж амьдрах вэ гэхээр 13 гэдлээ харъя. 첫 번째가 너희 마음의 허리를 동이고 그랬어요. За эхнийх нь болохоор юу гэсэн гэхээр та нар 13 дээр эхлэх гарч байгаа. Эхнийх нь эхлээд та нар оюун санаандаа бэлтгэдэй гэж хэлсэн. 마음의 허리를 동이다. 어떻게 마음의 허리를 꽉 묶으라는 얘기일까요? За энэ болохоор одоо нэг эхний удаа солонгос билүү та нар сэтгэлдээ болохоор сэтгэлийнхээ бүсийг хадаж хангал гэсэн утга хэлж өгч. 자, 마음의 허리를 동이라는 말은 여러 가지 핍박이라든지 여러 가지 잘못된 지식이라든지 그러한 것을 가지고 유혹할 때 그럴 때 그것을 잘 분별해서 자기를 지키라고 하는 뜻입니다. За жишээлх юм бол энэ юу судахтай гэхээр нэгдүгээрт нь янз бүрийн одоо буруу хашаа төрөл бүрийн мэдээллээс ч гэдэг юм уу, мэдлэгээс ч гэдэг юм уу, эсвэл янз бүрийн одоо нэг хавчлагаас ч гэдэг юм уу те юугаар ч хамаагүй магадгүй таныг уруу татах юм тохиолдлууд ирнэ. Энэ үед нь та яах вэ гэхээр түүнийг тагаад явахгүй тул бид нэг хаттай байх хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 자, 우리가 때로는 이러한 소망을 갖고 있을 때, 이런 확신을 가지고 있을 때 우리가 방심하면 안 됩니다. Ялангуяа бид нэр цаашдаа ямар цаашдаа тий одоо танд ийм найдвар, амьд найдвар болон баталгаа байгаа гэдгийг санах үедээ бид нэр ямар нэгэн байдлаар цөхрөл юм уу мухардлын юм сэтгэлтэй байж юусоо болох. 그래서 거기 두 번째가 근신하여라고 이렇게 해서 근신하여. За дараад нь болохоор чинь эрүүл хонтой байгаарэ гэж хэлж өгсөн. 근신하라는 말은 자기 행위를 어찌 보면 단속하면서 내가 그리스도인으로서 합당하게 살아가는 모습을 보여주는 것이 근신입니다. За эрүүл хонтой байна гэдэг нь юу гэж боддог гэхээр за ямар нэгэн байдлаараа би өөрийнхөө байр суурин дээрээс би хинбэ гэдгийг ойлгоод эзний өмнө өөрийнхөө хийх ёстой зүйлсүүдийг хийгээд явахыг хэлж байгаа гэсэн. 그래서
이런 소망이나 약속이 있는 사람들은 세상 사람들이 살아가는 것처럼 막 이렇게 자유분방하게 때로는 사치하고 방탕하면서 방종하면서 살아가는 게 아니에요. Мгм. За жишээлх юм бол ялангуяа одоо Христ итгэлтэй те итгэлийг өвөрлсөн ирээдүйд би надад шагнал байгаа гэдгийг мэдсэн хүмүүс бол те дэлхийн хүмүүстэй адилхан би одоо чөлөөтэй баймаар байна гэдэг ч юм уу те би ингэмээр гэдэг хүслээр амьдраад ч юм уу те одоо зууралдаад те одоо ингэж амьдрдаггүй дэлхийн зүйлсээ зууралдаж амьдрдаггүй. 자, 사도 바울이 디모데에게 경건에 이르기를 힘쓰라고 그랬습니다. 경건은 범사에 유익하다고 얘기했어요. За тэгээд Илч Паул бас Тимотед ингэ загчээсэн те а юун дээр альва авчлага дунд эрүүл ухаантай байх талаар загчээсэн баг. 그 경건은 근신의 한 모습이라고 할 수 있습니다. Аа. За тэгэхээр ялангуяа тууштай байдал гэдэг ингээд загчээсэн гэж байна. Тууштай байдал гэдэг нь болохоор чинь одоо энэ эрүүл ухаантай байхын нэг хэлбэр байна. 그래서 여러분들이 어떻게 보면 그리스도인으로서 세상의 여러 가지 핍박과 고난 중에도 우리는 확신을 갖고 있으니까 때로는 그러한 것들을 잘 분별해서 여러분들이 방종하지 않도록 그렇게 해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй бид нартэй болгоомжлох хэрэгтэй. Маш болгоомжтой, тий, тууштай, энэ дэлхийд амьдрахтаа сэрэмжтэй байх нь их чухал байна. 그리고 세 번째로는 예수 그리스도께 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 이렇게 말씀했어요. Дараад нь 13 дээр дараагийн хэсгийг харах юм бол Иесус Христийн илчлэл дээр та нар өгөгдөх нэгүүлсэлд найдвараа бүрэн тавиарай гэж хэлсэн. 우리가 이 땅을 살아가면서 우리의 목표는 사도 바울이 빌립보서 4장 13절에 표대 되신 예수 그리스도를 향해서 위에서 부르신 부름의 상을 향해서 달려간다 그렇게 말씀을 했어요. За Илч Паул юу гэсэн гэхээр биднэрт ингээд дээрээс өгөгдсөн дуудлага гэж байгаа гэдгийг хэлж өгсөн. Тэр дуудлага гэдэг дотор бид нэр зохистой амьдрах талаар зохистой амьдрах хэрэгтэй гэдэг талаар бас хэлж өгсөн. 자, 또 3장 14절이요. Ямарсан ташаа би 3장 빌립보서 3장 14절입니다. 4장 13절이 아니고 3장 14절. 3장 14절이요. 네, 빌립보서 빌립보서 3장 3장. 14절. 네. За хэдүүлээ Филиппо 3-ын 14-ийг харъя. 사도 바울도 표대 되신 그 예수 그리스도를 향해서 위에서 부르신 부름의 상을 향해서 달려간다고 표현한 것처럼 우리도 언젠가 하나님 앞에 칭찬과 영광과 존귀를 받을 거니까 그 은혜를 온전히 바라보라는 거예요. 온전히라는 것은 우리의 마음과 생각을 거기다 다 들여서 거기에 목표를 두고 살아가라는 뜻입니다. Одоо энэ Илч Паулын юу байж тийм ээ. Петр Филиппо 3-ын 14-ийг харах юм бол Илч Паул ч гэсэн яасан гэсэлэр дээшд чиглэсэн тэр дуудлагын шагнал гэдэг зүйл байгааг мэдчихсэн. Тэгээ тэр шагнал гэдэг зүйлийг хараад тууштай амьдэрсэн гэж. За бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүйгээр биднэрт одоо өгдөх биднэрт одоо ингэ тулж байгаа энэ замын төгсгөл дээр танд магтаал алдар хүндэтгэл гэдэг зүйл нь таныг хүлээж байгаа гэдгийг бид нэр санах юм бол энэ дэлхий дээр бид нар амьдрахдаа тэгээ энэ зам хатахгүй гिचээж амьдрах ёстой болдог. Амьдрах хэрэгтэй болдог. 그렇기 때문에 이렇게 어떻게 보면 우리에 대한 구원, 그러한 확신이 있다고 하는 사람은 그런 약속에 대해서 확신을 가지고 있는 사람은 이런 삶의 자취, 마음의 어리를 동이고 근신하고 그리스도께서 주시려고 하는 그 은혜를 온전히 바라보면서 살아가야 됩니다. Бид нар одоо энэ ч бидний тэмцэж байгаа энэ тэмцэл гэдэг зүйл нь эцэстээ бидний өөрсдийн маань төлөө гэдгийг санах юм бол хүмүүс яадаг гэхээр өөрсдийнхөө төлөөгээ санаад ирэхлээр эрүүл ухаантай байхын төлөө уурдах зүйлээ яг ингээд яг өөрийнхөө уурдах зүйлд өгөгдсөн зүйлсийг хийхдээ анхаарах болгон тууштай байдал дээр анхаарч ингэж чаддаг. 14절 15절에는 우리가 때로는 조심해야 될 부분과 또 그런 조심 가운데서
우리가 어떻게 살아가야 될 것인가에 대해서 또 말씀해 놓고 있습니다. 14절, 15절에. Хэдүүлээ 14, 15 дахь ишлэлдэр болохоор чинь юу гэхээр бид нэр цаашдаа тэгвэл болгоомжлох ёстой зүйл нь юу вэ гэдэг талаар харуулж байна. 자, 이게 너희가 뭐야, 그러니? 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 음. 따르던 너희 사욕을 본받지 말라고 그랬습니다. Мгм. За 14-г уншихад дуулууртай хүүхдүүдийн хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урдын хүсэл тачаалтаа бүү нийцүүлээ гэж хэлсэн. 자, 여기 과거에 우리가 예수 믿기 전에 세상의 부패성을 따라 살아가죠. 육체의 부패성을 따라서. Бид нэр ингээд тийм бид нэр эзэн Есүсийг мэдээгүй үедээ яадаг гэсэн бэ? Энэ дэлхийн зүйлсийг дагаад явдаг гэсэн тийм. Ялангуяа завхрал бүх зүйлийг дагаад явдаг. 자, 그러한 모습을 본받지 마라고 그랬어요. Харин тэгтээ тэр байдлаа чи дахиад өөр дөр битгий ингээд үйлчлүүлж болгож аваарай гэж хэлсэн. 자, 우리가 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입었으니 그렇게 말씀합니다. Тэгээ ясгэлэр бид нэр яагаад тэгэхээр өмнөх хүнээ тайлаад орхисон шүү. Тэгээ дахиад өөр шинэ хүн өмссөн байгаа шүү гэж хэлсэн. 골로새서 3장에 그렇게 말씀했을 거예요. Тэгээ Колосай 3 дугаар бүлгээр ингэж хэлсэн байгаа. 자, 그 3장 9절부터 10절 한번 거 보세요. За Колос서 3장 9절로 10절. 3장 예, 9절. 골로새서 3장 9절 10절이요. ааха Колосай 3-ын 9 гараг гэдлээ харъя. Илгээ юмсаны. 예, 예. За би уншид Колосай 3:9 би биендээ худал бүүер. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ үйлдэл нь тайлж шинэ хүнийг өмссөн. Энэ нь өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэгт шинжлэгдсэн хүн юм аа. 아멘. 거기 한번 5절부터 8절도 한번 읽어보세요. 5절. 골로새 3장 5절부터 8절. 네. За би дахиад Колосай 3-ын 5-аас 8-ыг асууж өгч чинь. 5-аас 8. Тиймд та нар 네. газар дээрх эрхтнүүдийг өвхүүлээ. Энэ нь садар самун, бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шунхаарал болох шүтэн шүтэх явдал юм аа. Эдгээрээс болж бурхны хэлхэн дуулуургүй хөвгүүд дээр ирэх болно. Та нар тэдгээрийн дотор амьдарч байхдаа үнэндээ тэдгээрийн дотор алхачил явсан. Харин эдүгээ та нар бас хэлэн, хорон санаа, гүтгэлэг болон амнаас гарах чигшүүрт үгс бүгдийг нь зайлуулж хаягтун. 아멘. 자, 여기 골로새서 3장 5절로 8절에 있는 말씀을 보면 과거 사욕을 쪘던 옛사람의 모습이 여기 쭉 기록되어 있습니다. За Колосай 3-ын 5-аас 8-ыг хэдүүлээ харах юм бол энэ дээр тий хүн одоо бид нэр өөрсдийнхөө өмнөх биетэй байх үедээ буюу хуучин хүнээ өмсдөг байсан үедээ хийжсэн үйлдэлүүд нь талаар харж. 자, 여기 뭐 음란이라든지 부정이라든지 사욕, 또 악한 정욕, 탐심, 네, 이런 부분들도 있고요. 또 8절에는 분함, 노여움, 악의, 비방, 너희의 부끄러운 말 이런 말들이 있습니다. Тэр нь юу байсан гэсэн чинь тий 5 дээр болохоор чи садар самун, бузар булаа, тачаал, муу хүсэл, шунхай гэж байгаа бол 8 дугаар зүйл дээр бас байгаа. Хэлэн, тэгээ хорон санаа, гүтгэлэг бас амнаасаа янз бүрийн жигшүүрт төсүүдийг гаргадаг байсан гэж хэлсэн. 이러한 것들을 우리가 본받지 말아야 됩니다. Тэгээ эдгээр зүйлсүүдээ бид нэр дахин давтаж огт болохгүй гэж хэлсэн. 그 마음속에 미움을 가지거나 때로는 그 미움을 분노로서 표현하면 안 됩니다. За бид нэр сэтгэлдээ те ямар нэгэн байдлаараа одоо бусдыг үзий ядах те ийм зүйлсийг байлгаад тэрнийг бас гадагш нэг хааж болохгүй гэж хэлж. 그 예수 믿기 전의 사람의 모습이에요. Тэгээ бид нар чирэг эснийг мэдхээс өмнө те ингэж амьдарч байсан хүмүүс байна те. 그래서 어떻게 보면 우리가 구원에 대한 약속을 갖고 있는 사람, 하나님의 약속이 있는 사람은 자, 이렇게 과거 옛사람의 모습을 본받지 말고요.
15절에 있는 것처럼 음. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 이렇게 말씀했어요. 네, 저기 그 베드로인가요, 목사님? 그래서 이제 베드로전서 1장 15절 말씀. Ааха. За тэгэнгүүтээ харин юу гэсэн гэхээр нэгдүгээр Петр 1:15 дээр буцаад очих юм бол тэгсэн тий харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийгөө бүх цан байдалдаа бас ариун байх тун гэж ингэж хэлж өгсөн. 그래서 예수 믿는 사람이 이제 구원에 대한 확신이 있고 미래가 있기 때문에 우리가 이 땅에 살아갈 때 이렇게 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 이 말씀을 우리가 깊이 생각해야 돼. За бид нарыг харах юм бол тэгээд бид нар одоо энэ дэлхийд амьдарч байгаа үедээ цаашдаа өөрсдийнхөө ирээдүйд төлөө тий нэгэнд шинжлэгдсэн бол эцсийн хүртэл шинжлэгдэх байдлыг ингээ хадгалаарай гэдэг хэлж өгч. 자, 거룩이라는 단어는 두 가지 의미를 포함하고 있습니다. За энэ дээр ариун гэдэг утгыг ингээ харж байгаа. Ариун гэдэг утгыг харах юм бол хоёр төрлийн одоо юу байж байгаа. 하나는 Агуулга байж. 하나는 하나는요? 구별. 구별이라는 말은 네네네. 예. 우리가 살아가는 모든 일에 있어서 바르게 판단하고 그 판단하면서 그것을 올바르게 선택하며 살아가는 거예요. 거룩한 모습에 비추어서 그게 거룩한 단어의 의미 속에 담겨 있는 뜻이에요. За нэгдүгээрх нь болохоор чинь нэг тусгаарлагдах гэсэн утга байгаа. За тусгаарлагдах гэдэг утга нь болохоор чинь бид нэр альва зүйл дээр те ариун байдал дотроо одоо тусгай буюу арай өөрөөр байх хэрэгтэй гэдэг хэлж өгч байгаа. 특별히 우리가 세상과 우리 그리스도인의 위치에서 때로는 분별하는 모습이 구별입니다. Бид нэр ялангуяа дэлхий дээр амьдарч байгаа үедээ Христ итгэл хүний одоо хүн гэдэг утгаараа ялгарах энэ зүйлийг хэлж өгч байгаа. Ялгарах хэрэгтэй гэдгийг. 두 번째로는 성결이라는 뜻이에요. За хоёрдугаар нь харах юм бол ариун байх гэсэн утгаас орж ирж байгаа. 자, 성결이라는 것은 하나님 앞에서 내가 온갖 세상의 여러 가지 부패한 것들에서 자기를 거룩한 사람으로 깨끗하고 올바른 사람으로 지켜나가는 모습이에요. За ариун байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэхээр би энэ дэлхийд байгаа хугацаанд бүх зүйлээс тэ өөрийгөө тусгай одоо ариун байх бохирдуулахгүй төлөө хичээх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгч. 그래서 말이라든지 행동이라든지 삶에서 우리가 그러한 모습들을 보여주는 것이 어떻게 보면 구원의 약속을 가진 언젠가 하나님 앞에 가서 칭찬과 영광과 존귀를 약속받은 성도의 구체적인 삶의 모습입니다. За тийм учраас бид нэр альва үг болон үйлдэлтэй тэтгэр зүйлсүүдтэй ч гэсэн одоо Бурхны хүн гэж ямар хүн байх вүлээ Христ итгэгч хүн гэж ямар хүн байх вүлээ гэдгийг ингээд илэрхийлж амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 예수를 믿는다는 건 단순하게 그저 예수 믿는다, 교회 다닌다 그것이 아니에요. Эзэн Есүст итгэнэ гэдэг нь болохоор зүгээр л нэг за би итгэж जैन цуглаанд явж байгаа гэсэн утга ерөөсөө биш байгаа. 자, 이런 모든 행실에 거룩한 자가 되라고 하는 이 메시지처럼 우리가 하나님 앞에서 살아가고 있다는 것을 증명해야 될 표시가 있습니다. Бид нэр тийм харин итгэж байна цуглаанд явж байна гэдэг утга нь болохоор бид нэр бүх зүйлдээ одоо нэг эзнийг илэрхийлж байгаа буюу одоо тэр илэрхийлж байгаа гэдгийг санахдаа өөртөөхөө альва зүйл дээр өөртөө хяналт ингээд тавих хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 오늘 사도 베드로가 우리에게 주신 산 소망이 무엇인가? 우리가 고난 중에 있지만 그 고난이라고 하는 것은 더 큰 소망을 향한, 더 큰 약속을 위한 그런 길이라고 하는 것을 오늘 사도 베드로는 이야기합니다. За өнөөдөр бидний агуулгыг харах юм бол Илч Петр бидний ч үгсэлээр амьд найдвар гэж юу вэ гэдэг талаар хэлж өгч байгаа. Тэгээ амьд найдвар гэдэг нь болохоор чинь амьд найдвар нь болохоор ялангуяа зовлон ба асуудал донд байгаа гэвэл энэ нь чамд илүү дээр одоо найдварыг илүү том амлалтыг өгөхийн төлөө өгсөн шүү гэдгийг сануулж өгсөн. 그러한 약속을 가지고 있는 우리가 구체적으로 바르게 살아가는 그러한 모습을 우리가 보여줘야 되겠습니다.
Тэгээ тийм болохоор бидний хувьд ч гэсэндээ аль хэдийн ийм амлалтыг авчихсан хүмүүс гэдэг үүднээсээ одоо энэ амлалтыг авсан хүмүүс хэрхэн амьдралд талаар бидэнд харуулж өгөх хэрэгтэй амьдралаараа. 자, 그러한 사람에게 하나님의 자유가 있을 겁니다. Тэгээ энэ хүнд яадаг гэхээр эзэн бурхны эрхчлөө гэдэг зүйл байж идэг. 오늘 여기까지 하겠습니다. Хэдүүлээ өнөөдөр энэ үрдлээ үзээд дуусгая. 아, 질문할 거 있어요? 질문할 거? Манайханд бол асуух асуулт байна уу? 자, 오늘 배운 말씀에 대해서 질문할 거. Өнөөдрийн одоо сурсан агуулгынхаа хүрээнд асуух зүйл байна уу? 질문할 거 없구만요. 자, 그러면 오늘, 자, 우리, 바이갈루, 자, 기도하세요. 바이갈루 기도하시고, 우리 여기 강의를 마치고요. 잠깐 광고 한번 하죠. 그리고, Бага биштэй залбирч өгөх. Тусгаад дараад нэг хальтцаар хэлье. За гайхамшигтай бурхан минь энэ цагийг зөвшөөрсөн таньд баярлалаа эзэн. Эзэн минь бас бидний бас энэ сүнсний нүдчих зүрх сэтгэлийн минь нээж өгс үнэхээр бодол санаа минь зэгцэлж өгж байгаа таньд баярлалаа эзэн. Тэгээ бас хаан пастораар нь дамжуул нь үнэхээр тийм эзэн. Та мэдлэгийн сүнсийг бидний лөө бас урсгаж өгж байгаа таньд талархлаа үнэхээр тийм эзэн. Та тэгээ бидэнд болгон мэлгэн илүү юм мэдэх тэр хүсэл эрмэллийг та төрүүлж өгөөрэй. Найдварыг ч хүртэл төрүүлж өгөөрэй гэж таньд даатгаж Иесусийн нэрээр гойн залбирч байна. Амин. 아멘. 자, 가만히 있어. 여기, 저는, 내일 갑니다. 한국에.